Tagachari, Maira Chukat Pirabutunda, Nasi Asi, Idam Damasigi, Sangairaba, Lamyanba, Hizamira Budki, Koi Kumotoroni, Luna Luna, Lamyanba Sida, Kaikum Labagi, Tanja Dosu, Koi Lozagi. Welcome to the video. Koi ngasige sugum laba program asigi saruk yanana bagi damakta lengbirak liba lamdam asigi mahiro sing ikai kamna jari bawa sing imarak tagi lay katpining ba yauragadi adumak mangda kakat pirak laga akoi lamyanba sida ikai kamna ba upinana ba nolok sari. Tagachari inam damasigi lamyanba ikai kumnajari ba hizamira bot kimafamda ikai kumnabu pigraba tungda ngasi toramasigi karigi damakta silibano amadi ngasi toramasigi damakta sarunyana na baleng birakliba inam damir asigi oza swing lona na tungi asala iba mairo singbu
इकाई कुंबो की वारोल पिबिनबगीदमक्ता हौजिक हौजिक मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन मैसूगे सेक्रेटरी जनरल की थौसु पुपीरिबा इकाई कुंबजरिबा पुखरीमयुम सदाम्बो कौसनजरी अहनबमक्तदा मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन मैसू अमदी ऑल मैतै पंगन यूथ एसोसिएशन अम्पिया अनीना ngasiगी इराबोट का मरी लेनना सिंजलांगजरिबा सिदा लापीरिबा अखोइगी महिरुसिंग अमदी ngasiगी मिंग ओइना पंजद्रगसु दाइस्ता लेंशन बिरिबा अखोइगिदी ओजा गुरु हाइबदसु हम थोलरोइदबा अदुमलबा ओजासिंगना अखोइ मैसूना इनवाइट पिरुबु मतमदा हराव हराव जूरी मेंबर अमदी स्पीकर गी हाइरुबु मतमदा यबिरपैदमक्तसु मैसूना थगतपा फोंदोकचरी अमदी ngasi डिबेट कंपटीशन असी इखोइना सिंजरबसिगी मरम असी कोई अतै करिगिसु नते इखोइना मैसू असिना हौदोरपदगी संगसलकपा खोंचंग अमोइना बा इखोइ मानब खुनाय अमा कन्ना होननगाइगी दमक्ता इखोइ संगसलैबा खोंचंग असिदा मपुंग फानगाइ हयेंगी जुंबिरन ओइरकदोरिबा नहासिंगसिना निसागी इपाक्ता ताउदुना ngasi मणिपुरदा मांगथरिबा असि कन्ननगाइ दमक्ता अहानबा अखोइगी खोंचंग लौखटपनी ngasi डिबेट असि तौरबा मतुंगदा अखोइ स्कूल कॉलेज लेबिरिबा मफम लेकाइ लेकाइ दा चतुना अखोइ अवेयरनेस प्रोग्राम मसु तौजगनी अवेयरनेस प्रोग्राम असि तौद्रिङै दे मंगोइना डिबेट असि तौरगा अखोइदा डिबेट की वांगांग लोइसिंगना ngangbiramba वही सिंधु इखोइना नॉलेज लौसनजरगा इखोइगी अवेयरनेस प्रोग्राम असि करम्बा मवोंगदा चंगसनसिगे मियामना वखन तादबैरा नत्रगना लैंगाक असिना थवैना उना उना खंगना खंगना फाद्रिबा पुनद्रिबा मयाम असि कमाइना इखोइगी प्रेशर पीरकांदा मखोइदा नॉलेज अमा पीरकांदा फानंगाइगी अदगी ड्रग्स मुथतनगाइगी खोंचंगसी अखोइ संसन जगे खल्लगा डिबेट कंपटीशन असि सिंजबनी हाइबा सिंज लांगजरिबा से मियामनसु सुंसोय सोयदना मतेंग तौबियो अमदी हाइबा अखोइगी अम्पिया अमदी मैसूना संगसलकपा खोंजंग खुजिमक्ता मियामनसु सपोर्ट तौबियो हारगा ngasiगी वेलकम एड्रेस असि मतंग सिदा लेसिनजगे ताकचरी ngasiगे सुगुमलबा होजिकी मतम असिदा यामना मरु ओरिबा टॉपिक अमदा युमफम ओइरगा सिंजरिबा डिबेट कंपटीशन असि करिगिदमक्ता सिलिबनो अमदी हारिबा लुबनी सिगे पंतमना करिनो हाइबगी मचांगदा मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन मैसूगे हौजिक जनरल सेक्रेटरी ओइना तौपुबिरिबा इकागुमजरिबा पुक्रिमयम सदामना ngasiगी लेंबेरकलिबा इरेचा क्वाइ तरादा यामना तेंतकपा वफम मंगा तरादंग तंबिरमबगिदमक कोई हौजिक डिबेटिंग कंपटीशन असि हौदोंगनबगिदमक सेम चाबा पुनमक लोइसिलकले लोना हाइबा कंपटीशन असिदा सरुक याबिगदबा महिरोसिंग पुसु तौरांग तौदुना लेबिननबगिदमक नोलुकचरी कोई कायकुमजरिबा मांग लिंचिन बिरिबा ओजा सिंह कोई अमुक्तंग कोई मांग थाजरिबा फिदा सोमदा लिंचिन बिनरबा नोलुकचरी कोई ngasiगे डिबेटिंग कंपटीशन असिगे हौजिक स्पीकर ओइबिगदबा कायकुमजरिबा ओजादी अदुमक पंपमदा कोई लिंचिन बिननबा खंगनजरी
नते तो नंग जो तो अमर के नंगा थमुनी हेलो 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 टेस्टिंग हेलो हेलो चेक चेक ngasigi competition asigi akoi time keeper bigata ba nuksijaro marup adusu amutang lengkar pirangnar ba noluk jere 온도 없었대요. 아 마이크로폰 어차피 저를 시즌에 너무 야 짭대요. 아주 짭대요.
Hello, 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 check, hello, hello, hello. Masih sugum lapa competition asi hautung na bagi tanja adi usul lagli lolo na hari ba competition asi ke juri ki pam lang da lengchin bina na ba kai kumna jari ba hauzik mak Manipur University ke Department of Economics ta professor ki to gai pupiri ba nungsi jara ba za singlin maisnam bo ko juri ki pam lang da lengchin bina na ba ko sinjari Tagachari ikai kumna jari bozana juri ki pam lang lengchin bikra batunda Safam Telekumar Singh Assistant Professor Department of Law Manipur University busu koi juri ki pam lang lengchin binana ba kosin jari Tagachari makatar pada ikai kumna jari boza Takelampam Department Juri Devi Associate Professor Department of Sociology Manipur University busu koi juri ki pam lang lengchin binana ba kosin jari Ikai kumna jari boza hunna ngasige sugum laba competition asige juri ki pam lang lengchin bikra batungda competition asi hautuna na bagi damakta Masih sugum laba competition asige speaker ki pam lang lengchin biri ba ikai kumna jari ba Sri Kaijem Mani Senior Advocate former acting chairperson Manipur Human Rights Commission the Sinajari Thank you. Mayam puna makwahan bada welcome to Ujari. Ngasigi debating competition organization anina silang ba asida ibu speaker wenana ba habirak pa ay privilege ni hanalaujay. Aduga loina na debating competition asi hujike leiriba kunai asida drakna chaiteng piriba asiga mari lenana asigumba competition asi house ke morta putu eraga chatharakpani aduna maru oina house ki in the opinion of the house asi Manipur Kunaida Draki Chaiteng Nangliba asi Miyamna Wakan Tadabadagi ni Haibisi organization Anina Silangi Bahouse Asigi opinion when Tambani. This is the opinion of the house. Masibu Yaningba Amasung Yaningdaba Ani Tokna Yanagada ba ariba motion nasibu support to wakanguna treasury bench yetang maromda aigi speaker ge yetang maromda speak kanogi treasury bench ki member sing pambiyo aduga oi tang badana opposition party gi adumba mayam si khambi phangbiyo aduni yahanan bada rule khara moina su chorak pa khara budi ire
अदो यानानबदा सिद खतंग सेमदोक सेमबिन तौरनी को अखोइगे ट्रेजरी बेंच के मोशन से मूव तौगदबा मूवरना 7 minutes ओइगनी अदुगा 7 minutes असिदा अदुगा तै ऑपोजिशन लीडर गिना होय मासु 7 minutes ओइगनी अनिमक यानानबा मूवर ऑपोजिशन लीडर अनिमक से 7 minutes तौगनी मूवर से इलेक्शन तौगनी कनोदा ड्रॉ तौगनी अदुगा कनाना मूव तौगदगे हाइबदो ट्रेजरी बेंच के मरक्तगे लौखतकनी अदुगा ऑपोजिशन लीडर सो ऑपोजिशन के कनाना लीड तौगनी हना हाइबसिना ओइ थंगबदा लैरिबा सिदिगे लौखतकनी अदुगा अतैदि अैना हाना खंगबा नतबनिना इन ऑर्डर ऑफ सेरियल दा आइदे लोकल लोकता तौद्रगसो अतैदि सेरियल दा दुम अैना कनोदा अैना मसक खंगबा नतबनिना दुम ताप 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 लाकपदो अदुना ओइना तौजरगे अतैना मिनिट मंगा मंगा nganggani adui manungda yanan ba haubada calling bell ama ai oi thangmada timekeeper lere yanan ba haubagi bell ama minute ama waling laida bell ama iroi loibada asang ba bell ama an ba mubar amasung leader of the opposition anina yanan bada bell ama hauro haibagi aduga minute amata ngaire na minute taruk subada bell ama aduga minute tare subada asang ba bell ama maduna loiro haiba podam ogadaba adudagi di hentana ngangba yadre jajna number piraroi aduga ataigina yanan bada ama bell pirani aduga minute mari sorakpada logadaba minute amata ngaire haiba sida pira ani aduga iroi loibada asang ba bell amna loire haiba sita agani अदुगा मागे गांग गदब सरुक तो लोइसलगनी लोंदा फजफजना पार्लियामेंट्री लैंग्वेज दा गांगदबनी रूलिंग अमसुंग ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंच अमसुंग ऑपोजिशन दा हुन्नबा क्रिटिसिज्म पीबा मागे तो लाली खोले ना हाइबा लोइनी याई तोबदबु पार्लियामेंट्री लैंग्वेज दा नंगमा हाइबेगी महत्ता अदुना तबा अदि opposition nang biribedo or treasury bench na haibiribedo ai yaningi yaningde thamoi chongna nungai te sene changmasi na bayai parliamentary language ogedamni these are some basic rules of the debating competition aduna sigumba debating competition asidage yaurakpa mayam ama aside university da head of department law gi oibe yaughre aduga law court public prosecutor oibe yaughre aduga professor oibe yaughre tongan ba social worker oibe yaughre aikona chaitra nga kun asida maroina IC speaker mama tamda wadi chaitra ni pangi mamangda ari hek leiri ba ayam ba mayam se debate tegi loina thorak pa ngak to oine tawi politician marakta su aduna debating competitor singna yamna phajana tungi punsi su lep na ba position tawa da ba ki question na tabada nikthi jana ngong tana ngangbi gani aduga judges singda information amtang moiga makcha masida ekone khatang samdok samnin tawbaye content saibese matter ni ekona generally chalakpada delivery language and style and matter haina lakpa adugo moina samaina chendo ami content saibese matter du oidori ni point do hiram do 50 marks adum thamme machina make di 40 tawraga ani duna 30 tawgadamni adu 50 adum orasanu moina organization ani na pamjabi matung ina presentation haibsi delivery duni delivery haina kawi adu language haibesina language and style haina hana so hai aduna yahanan bege content sina method duni aduga presentation sina delivery duni aduga language na language and style sini aduna presentation ga language ga si 25 thamba aduga contents na 50 mache judges ge mota karmaina khanbi contents na 40 thamaga ani duna 30 na phabra natraga moina tawrise sum tokse abra
यामी मी कुंथांगाची ओपोजिशन खरे हेना मसिंग चु याम होइना तवी अदुना जिका हालिबा मोइना पेरिबा मार्क्सिदा तुम तौरसेबा दिलिको होय माना मैं मैटर सिना हालिबा हिरम सिना स्पीकर नोट तौजगदौरीबको हनमथोई डिस्कशन लौगनी जजना सिमा हजिक लेरे इहानबदा हाउस की ओपिनियन से मैम कौबिरनु इरगा ऑनसेदसु इरब्रा इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस एंड दिथागदमनी अदुबु मनुंगदा दुम खनबिरो the motion of the debate haibisigi mohta in the opinion of the house manipuri kunaida drakki chaitheng nangliba ase miyamna wakanta dabadagini haibisigi foreign against ngangna rakadabani asi loiraga debating competition si loiraga house asigi vote logani adugumba motion asida sogatpa pamu kangbana ai jen haigani अदुगा सौगतप कामदमुना नो जायना हाइगनी अदुदा वॉइस वोट असिना मानरप तौरगदी डिवीजन लौगनी अदुगी मतुंगदा अखोइगे डिबेटिंग कंपिटिटर सिंगना फर्स्ट सेकंड थर्ड मोय ngang हाइमिगी तारकपदो ट्रेजरी बेंच को ओरो अपोजिशन को ओरो अदु लौगनी अदुगा तारिबा मयामसे असिगिसु हाउस की ओपिनियन अमा असिगे मोशन असि पास तौब याब्रा नत्रगा यादब्रा हाइबदु लौगनी डिबेट लोयरगा अदु इहानन मसे हौननाबा जजेसिंग सम साबिरो इहानन मसे मोबारमा मोशन असि मुप तौननाबा ai लोखचगे ये तंगमना कनसिदा लेरे मितेगे चफुदा ओइना ओटप तारे ट्रेजरी बेंच की लाइबक फबा मोबाइल से इरेंबम रोनेल्द्रजित ट्रेजरी इरेंबम रोनेल्द्रजित तो मार्क तो बिरो इरेंबम रोनेल्द्रजित लाबा ना मोबाइल ओरबनी खदों चाबा फंगाबनी हाइनिंग खाय हाइबे यारे इरेंबम मोबाइल लाक्तरबो ट्रेजरी बेंच की मलक्तगी मोबाइल लाक्तरम नत्रो अदुदी अमल लोखलगे असिना मैनम शेख तारतिया रानी मैनम शेख और तारफिया
First of all, good morning all present here. I myself, my name is Sheikh Tarfiarani of 8th standard, representing Wangkhui Model High School as a supporter. So, akhoi motion se stage floor se move to hore ko. So, akhoi ngasi ke piram liba topic se Manipur khuna na drug ki chai theng nang liba se miyam na wakhal ta de begin haibse. Yam thine chuma wa fam ni ko ayam thine thaga chai si topic se bo si thambiram mi topic se. Kai kun haiba kanda topic se Manipur miyam wakhal ta da baine ba. Hojikti teenagers sing se Teenagers sing bo job tha hora bane ba even agi colleagues ba yam thena re ko job thak ba for example hadi youth are the pillars of future hai ne ba adu ko youth are the pillars of future hai sing loina hadi ayam na drug addict ayam ora bane class 11 12 to ga hadi edum drug se ta hora bane ba and adu ki class A 7 8 tane ke se job tha hora bane ba job tha hora hadi job se kai gi thau na hai ga na ai sum ai colleague tai na hang bi ai ba moi hai sina relationship to lai ri hai ba and depression jala pone haba breakup taraga but hadi teenage to kana relationship lai hadi youth are the pillars of future hai ba moina relationship to laraga moi masai future ma halaga di akhoi manipur gi tungna lak ba future se kai oiduri ge ba akhoi gi lam se chakhat ngam moi ga akhoi sumina nisha cha na laraga drug addict already sukang ngam roi ba akhoi gi whole india da manipur gi drug addict range se 5th level se even like 50,000 plus drug addicts in Manipur lai se her first of all UP ne lai ador ga so Manipur se 5th level lai se and quite a drug producer ba city Mumbai de Manipur ni yami ne ba aduga akhoi de hena citizen yami ba Assam de akhoi hena drug addicts yami ne ba 50,000 plus ne drug addicts se Manipur da si se Manipur mi na wakhal da da bang ne ba moina masai dum ngatangi nungai bagi oina khan bagi ne ba si se akhoi phajana khandar ga di Siji kachu tawai da bane ba anga macha pho churuk thapa hore ba tin sa cha hore ba siji masana khanda ga dam ne ba mama ba ju section da mama ba ne khara hena section be dik phane na khali ko adu hadi kai gi no ma churuk thate ji jo moi hadi relationship da lai ji mama ba ne section khitang khara phajani yeng bi re di phane ba paisa si ju pi mama ba na paisa pi ni hedi moi kachu paisa ta ma je khara anga macha hadi business taw ba ho ne ko yamna ka ma si ne tawraga su paisa ju ka si ne si mama ba ni section bam thoe ba adu akhoi khunai na su drug ma se ni sa chare drug addict am ore haina ma ignore to bedam ne ba yamna yeng chine to bedam ne ba chapwana chapmana equally treat to bedam ne ba akhoi ne ma si yeng chine to bire ga ni ma si mana masana khanje ai se miyam miman ga mana jam ne min yeng thi bedam ne har ga dum masa dum addict se ore dum addict se ore tu ne ba adu ne khon chapmana equally treat to bire ga my family ne se help to bire ga ma gi future se ka main to re ga semgat pe dam ne ba adu ko drug chai har ga so drug se yon ba le ba tragadi Kamaina Chabalep to Rigaba. You on Basilepa can ever Chabalep to she. I don't know you live meeting Joe, the Pagatpa Pio Handamana Paycalico. Hedi, why government is extra local eco. Adorgasu, Pazan local triaba. Pazana, Lekai Lekajalaga. Lekai Lekajalaga couldn't go to Sima Hedi investigate whether me Kamain Tarik and I'm Chakanamaka organizing government game at Tone. Also, a quick contribution Yaujagadi, Kashulam to Chakaloeba. A quick full contribution bigger than ever Kolam to Chakanadi. Howjikti poppy so poppy thane hadi poppy de so opium heroin ga mem chemai na poppy tha bis hadi thain di yum na thanarami hadi lai yam phajen thanarame ba hojikti thaya je ba cause poppy tha bis license change ba hojikte thain ga mana je ba si se moina drug to hidak se hidak ne ado so moina aram le shina ra paine ba am I right moderator speaker sir aram shina paine ba shina drug di ka drug se ban tawra drug me am ban tawkhre ba ise even like 13 or 14 ro drug se ban tawkhre ba am ban tawkhre se aram ram sinara pane hidak on season jaga pot se mona aram ram sinara me ban tawra pane ba se akhone phajana gyan taraga di akhone wakhal taraga di mona khandaraga di sikachu tawroi ba aduga school ge 100 yard manung da ai hedi dukan sing da churup ke ka yole ba se siju yon haning de cause yol school ge dukan phami ro mi se dukan ma pu do aduna angang macha amna chup lai blak tat lai ba ta khani lai blak ta pi ro dam ne kitang hang thi ga dam ne ba ka do ngai no kana gi no du ada etc hang ga dam ne ba 100 dom pi ni moi po chil hon ngai ne na adu bu tung na la to city mo sum moi gi manipur gi citizen am oi ne ba moi gi macha ma sunga to ore tu ne ba di pok pana traga so citizen am manipur di chama mo citizen nga ta ne manipur gi moi ne phajana ai citizen di tungi lak to ba khu gi future gi angang hi sem ho jaga di kamai to duri ge ba moi shame da moi section ga dam ne bi hekta yo dam ne moi pot khra sil ho nam ne na adu ka ina amak so drug de da chatle ba MSFDS ta
program ama yauba adasu organizer sing na budi speech pi dana khotana pung ani hum se drug aduni adani si char dam ni khodami sara phande khotandi haye ko aduga ne moi se program se lojri mangda kaching gatin jalaga moi masam sa churup tha lai me ba talab cha lai me khani cha lai me ba adu de akhoi de kai knowledge ma phangdu je moi masa bo phajana ke lodri ba kai knowledge phangduri ke ba khoi da hadi moi thani nge haire ga so program du loraga akhoi sa cha ching jala tha oba chakra ma tung tha oba adu taw de moi de dum kaching gatin jalaga churup tha time sa comment taw duri ge ba moi masa bo lepri ba akhoi de lepu hai comment taw du ne ba kai knowledge ma khoi ne moi lodri se kai knowledge phangduri ge ba adu do phajana moi chakhaling haidi masa zona pharaga isana pharaga mi chakhala mi phandu na troba isa phatraga mi phawa nang taw no hari ya bana te ba hi se section da ba khon section di su taw rai ba mama ba se phan section me ba mi ko so mena organizer am sili se khoi drug against nga sili se so mena like club ta sin ma pa mi and school da knowledge bi pa me haidi drug se khoi na yarim khai ke da dam ne use da dam ne ba haji kai maram yu khoi relationship ta lai duri ge ba haji khoi yam thi angang wari ba yam thi na ngang wari ba haji youth are the pillars of future har ga mo ni sa cha le ga kai youth are the pillars kai oi duri ge tung si da kai oi duri ge tung si kamai ya duri ge ba si je yam thi ni ya ning de ko akhoi gi somena se lai chim na oja sing na school ge oja sing na khara phajana nga na knowledge bi ba mi di class so adu da and not haji choose right not the back ko ha ba se choose right not the back have si sentence phajana gyan daraga choose right hai se afaba khalo hai bane ba ni chalam da chaloi da bane ba asomena hidi lam je chakhoni nga haidi mi khudime contribution chang dunia khoi punna ma contribution chang dunia ba lam je chakhona ba akhoi phajana akhoi mi changa ma contribution chama na contribution pimina raga ni cha cha da birom da afaba lam bi da chachi haina haininge matang se lo sanjarge thank you all have a progressive day thank you yam pajana thambi khala ko ge house ki mubharna hariba opinion of the house se achaning ti jana support to dana thambi khala hoji she will be followed by opposition gi leader wani hanan bada ngangbi gada basi Maibam Rabish Khan will lead the opposition. Masu minit taret panggaling han bada minit taruk sugada warning ama microphone do nadraga sonda to gera oh yarba no yarbiong tak phu ya le ai ko nang na ya le haro to dorbo ada songang oro ne som toro acheng ta sembio mai mutam yamna tak telo yadri yarba your time with the start kind permission of honorable speaker ngasi house ta pukhalak liba motion manipur khunai dagi
मनपुर खुनाई ड्रग की चैथेंग फंगलिबा असि मनपुर मियामना वखल तादबदगिनि हारिबा ngasi मोशन असि याम लानबा दुगुमलबा मोशन अमखक ओइबना इसामक ओपोजिशन बेंच तगी मेंबर अमो ओइना थवाइ हक्चांग यावना याजंग ऑनरेबल स्पीकर अखोय मनपुर खुनाई ड्रग की चैथेंग नंगलिबा से अखोय मनपुर मियामना सोयबदगी नते अखोय पालिबा मतम दुगी ओइबा लैंगाक अदुना सेक्शनदबा अमदि थवा सादबा अमदि वखल तादबदगी थोकपनी हाइबदो अहामदा थमजगे अदुना अखोय ngasi gi motion asi lale हाइबदो ताक्सनबगी दमक्ता gi ओइबा बेलो ओइबा पोइन मसा खाइना मथंग मनाव नाय थमजरके अहानबदा अखोय gi मणिपुर द ड्रग की चैथेंग फंगलिबा से अखोय मल्टीपल फैक्टर्स थखन बनी अमदि अखोय फैक्टर्स अम खक्तदा अखोय सि तैसिनबा यारोय अहानबदा अखोय नि येंगबाय मदु जियो पॉलिटिकल फैक्टर अखोय अफगानिस्तान दा तालिबान रिकैप्चर तौखरबा मतुंग दा अफगानिस्तान सिदे अखोय पॉपी कल्टिवेशन तौबगी चांग से याम हंदरेबको 95% अमदि याम हंदरे अदुना अखोय साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंग याम इंपैक्ट लाए मसिना मरम ओरकांदा अदुना अखोय इंडियन आर्मी की रिपोर्ट अमगी मतुंग इना अखोय म्यांमार दा ड्रग थाबे ड्रग पॉपी कल्टिवेशन तौबसे 35% हेंगतलेबा असिना मरम ओरकांदा अखोय मणिपुर सिसु अखोय गोल्डन ट्रायंगल की मनुंग चनबा अदुगुमबा लेबा अमखकनी अदुना हाइरबा ड्रग अलोनबा अमसुंग ड्रग पुथोकपदा ममिंग लेरबा अखोय म्यांमार थाईलैंड हाइरबा लमसिंग असिगा युमथंगनबा लेबा ओइरुबना अखोय मणिपुर की लमदा ड्रग की चैथेंग फंगलिबनेबा अमदि अखोय की लेरिबा बॉर्डर सिंग से अखोय याम चेक्सिना फेंसिंग तौदबा अमदि चाथोक चसिन याबा अदुगुमबा border amako oi haiba sina maram orakanda akhoi manipur gi khunai da ड्रग की चैथेंग asi phanglibane ado haiba ड्रग की चैथेंग phang bhai se akhoi manipur khun miyam ta sina bya oiba any issue tholokpa matam da manipur miyam ta sina bya oiba akhoi democracy set palebak amada akhoi power si kana paige aseng akhoi na representative khaliba makhoi na power si pai leirabane ba akhoi miyam na power pai banate ba ado makhoi na tawgi hairadi akhoi everything manipur se leading ba jaga da leisanu adum government thamoi seng tawge hai taragadi makhoina ngam thabukneba adu makhoina usinadaba khangsinadaba sara kanda ngase ikoi manipur miyam se manghanna hotnarakpani haibase se haiman mathok loyone speaker aduga mathang de khoina yengbai ko historical factor amadi ko political factor akoi manipur se 1980s ki matam sai ko insurgency gi thawong sam kallebako adu matam sida kanbasina maram orakanda ko indian state indian government na ako insurgency je namdana bo hotnar ko matam drug ase khulai oine sijinar pa adumaina se ko lawda bongam deba aduna akoina sarkar na ko war on drug campaign haudo iko war on drug campaign haudo imam se kai ching the pop cultivation to was ko police amani tharaga thang amani paraga yan basin oiba gadra akoi hojuk technology sam sa khotaba matam sida thang amani gi matam nateba aduna akoi technology fajan sijinara kanda kai guma sarkar sin thawa yaw taragadi leiba pop cultivation to imam se ko yan that pam khak changeba adu tawdabida ko miyam du sum tainaba issue am thokpasi miyam tainaba sida ta senga lan bra haina khanjeba aduga akoina ahum subada yengba akoi economic factor akoi manipur se economic factor yamna population hengalak poi matung ina akoi unemployment rate se yam wange unemployment rate wang maram oibana akoi gi miyam sing ase kaidau duno khangak treba akoi hauji haina bam laiba akoi BMA dai charu ni hena tang haibam laiba asu kai gi no hairi se haiba matam dai akoi thabuk phangak taba BMA lo kan kaidau duno khangak taba neba si sarkar gi problem neba si miyam gi problem nateba sarkar na high issue मैम से address तो करो उन्हें बा अकोई democracy चट पले वक्त मो सरकार representative अमो ये खला कांदा अकोई मो कोई power scenario ने बा अदो इतार कदी अकोई social की वो problem मैम से मो कोई solve तो हम थोक पने बा अदो मियाम द any issue लाख पकुन मियाम सोई बदा गिनी है बस इदी मो कोई मियाम अदो सरकार लाइक तो सुयार है ना दो देखो सरकार थम्बगी कोई कई मथौ तारेगे कोई NRQ वो बदुम लबा मफम मो हेल से कोई अदुगा अखोइना येंगबा मथंगदा normalization of the use of drug war on drug campaign हौदोक हाय war on drug campaign हौदोक हाय drug सिजनब normalize तोरकपा अखोइ state assembly दा ngarang than pass तौगिबदो liquor legalize तोरकपदो सि कइनो अखोइ world health organization की मतुंग इना देखो alcohol हाइबा drug substance यामना अखोइगी addictive ओइबा दुमलबा मखल मखकनेबा अदु ngarang than अखोइ थिंगबंगम द्रे हाइदना बको legalize तौथोकबा थिंगबंगम द्रे हाइदा कान अखोइ legalize तौथोकतो example for थिंगबंगम मरो अखोइ blood legalize तौथोर से हाइराबा अदु इतारगदि अखोइ state की सेमिलोन हाइबो सम हाइरिको अदु state की सेमिलोन कहन न बइदा मक्ते अखोइ मन प्रीमियम सब हातो से हाइराबा सिमा सब क्वेश्चन अमनि ऑनरेबल स्पीकर अदु ngasi gi motion asi yamna lanba adu ba motion ama khakni ama sama ekoi sarkar na war on drug haira kan da ekoi makoi na fire se facebook te ekoi u phangi ko makoi na fire se ekoi gi drug puthok pusin ta ma sa ma su khakte ne ba but fire matung drug tum kai thamun have de ekoi uhan de ba then ekoi drug ki leader king pin se kan ha bu su ko masak tak pi de ba ekoi miyam da
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯩꯁꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯗꯦ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯪꯒꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ 2018ꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯃꯨꯁꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯈꯨꯖꯨ ꯃꯨꯖꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯩꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thank you. Maibam Rabish Khan opposition leader oina thambigare. Mathang chi akoiga opposition na kunga humdoi oiba aduga treasury bench na tarani thoi oiba aduna opposer ani ganga treasury bench amomam thamjarage aduna asigi de aidum serial da dum lakcharage lot tawdu matam changi opposer oina munganga daba sudi minimum ngakta ko mari subuda pigedaba nate minimum oiroba yam yalane noi hana taruk semado minimum oiroba debate ki niyom neba aduna hujike opposition bench taking ngangadaba haibadi motion asigi against ngangadaba asi amaga muka Renidi Purit Sabam will speak against the motion. Motion asigi mayokta Jury singda kangan jabam na serial number 2 duni sidigi de serial do oina la age akoiga kanoge number 3 oibe minute 3 oibe do manga oise Honorable Speaker Sargi Ayaba Lawzarga ngasi House na pukhatpiramliba motion Manipur khunai da draki saitheng nangliba asi miyamna wakhal tadabagini hairiba motion asi asuki matik lan maram oiraga ai isamak thawai hakchang yauna opposition member amane lakchabari ngasi gi motion asi lale haibe demata proven evidence kara thamjage Honorable Speaker Sir karigumba nga gi pham tawba ama leiba taragadi mafam du ising chawsilak lena lawrasi ising chawsilak ba matamda mafam adudagi nga khajiktang oiraba chu chen thorok pa haibasi mahausani mataw asigumna Manipur hariba lamdam masi draki issue leiba geographical advantages yamlaba border ga tainana leirubana maram orega ngasi Manipur da draki saitheng nangbani aduna miyam da tainari ba sidi singtes amada nga sunglei leitana khoi chopu haibaga chap manare aduna Mr. Speaker Sir ngasi gi motion asi lali ani subada aikoina miramgi matau tamge haiba taragadi afawa country kaya amada drug muthatkibagi matau asi tamba darkar tai Kudamoina harabada 17th century gi matamda Queen Dynasty na drug muthatkiba amadi United States ki Harrison Act 1914 loina na Smoking Opium Exclusion Act 1909 hariba sing asi ningsing ba darkar tai ahum subada pikliba angang amana mai ki dabagum
इंखलक नहा अमना निसागी इपाक संगसिलुब मतमदा मफम असिदगी नानथोरप ngamkide masi kari maramgino haiba matamda hauzik hauzik leiriba aikhoigi sarkar asina lokhatpidaba tasengna haraga yaiphan aikhoigi inkhalaliba naha sing asigi yaiphana amadi phanaba step kaya ama lokhatpidaba maram oiragani Mr. Speaker sir mari subada aikhoigi manipur hariba lamdam asi asuki matik wakhal laitaba ima ibel ahal laman naha kaya mana khulingduna lakpa lamdam mamani masigi khudam ama bijage ing sok lising amaga samapan sumna nifu taret ki mamangda leiramba khoigi manipur asida british loilamna laingaktuna leiramba manipur asida nisagi ipakta leiriba nupa kaya singa sibu tawhanki masi singa sibu thingna bagi dang ima ibel kaya mana nisaban haiba semduna khoigi leizariba youth sing amadi nupa naha singa sibu kannaba honaki masina takpadi khoigi lamdam asida leiriba miyam singa si wakhal taba Miyang ngaktani haibasi aina ahanmada thamjage aduga Mr. Speaker sir ngasigi motion asina hauji akhoi khunai asida drug pu muthanna ba honariba khudamoina haibada amada kada asigum masing asina leiriba akhoi sangstan sing CSO sing asibu mainung da langsin maga chapmana re hingna marabadun honorable Speaker sir ngasigi motion asi lali honorable Speaker sir point 5 ta thamjage aikhoigi hauzik laingak pairiba khudai asida leiriba aikhoigi luchingba aikhoigi mihut sigasina makoina masa gi phigau khaktang tongna ba hona ba matamda aikhoigi praja gi yaifana badi kauthokre makoi asidi tasengna harabada machin khaktamak tongba mamit tanglaba makhut makhong teklaba mihut amaga chapmanare masigi example ama supijage 2019 da thokiba yaitong khamtong laba imungi miyoi yauna ulauda thokiba thodok aduda tauhaidaba chahaidaba nisa kaya ama charaga mafam adura sanai yunairaga leiba matam adura lamdam masigi ima ibel praja mayam amana wakhal taduna makhoi sing asibu tauhanba yaroi haiduna chongthorokiba adubu ngasigi miyam jingdugi marakta yaudra bazala maramaduna honorable Speaker sir praja section khara khaktana tawraga ngasigi miyam pumnamakta tainabadi thingel tainaba ngamdraga nasikhongda tainabaga chapmanai point number 6 ta aikhoigi lamdam masida section 37 NDPS anadabana maram oiraga Mr. Speaker sir drug kamari lendaba case kaya amada bail la lokthokpa yadaba miyoi singbu bail la lokthokna makhoi singa sibu nantho hankiba kaya amani maram aduna soiriba law asibu semdoki di haidadana miyam data tainarga leibasidi tasengna yazaning de law soire habagi example ama supijaramge ngasi phaba law paibe agency singna phagat khiba nisa mayam asigi karai da thambibage Panadi Yamamani, Tasena, Kaisum Sangamada Tamlavasu, Toido Henona Patho Labagani, Masi sing a Sibu Karai the Maktambi Kuge. Tasena Hizer of the Nasiki, Treasury Bands, the Topira, Liba Miam Singasi, Wakalta, the Miam Manunda Yabiram Ganihana in a Kanjay. Kariguma Wakalta, Kanum Treasury Bands member or Biram Batagari, supported the Amgani Hanasu in a Kanjay. Maramadun, honorable Speaker sir, Wakantaba, Amaga Wakalta, the Amagana Hirapo point, Habasibatabu Wakaltaba, Amana Hirapasina. Susoi dana chumgani haibasi haijaraga ngasigi motion asi house to withdraw to biona haijaningi thank you aje mathangda treasury bench ke member Alina nate Rahmani Chesaba Mana, she will speak in favor of the motion. Motion is Shokalaga Nambigadamani. Serial number 3, Rahmani Chesaba, Treasury Bench. With the permission of the Mr. Speaker, sir, ngasigi House na thamjariba motion, Manipuri khunai drug ki saitheng na nanglibasi miyam na wakhal tadabadagini haiba motion ase yamna chumba motion oibana isagi oiba point of views khara thamjage. Anganba matamdagi hauduna India Northeast State, Maruana Manipur, the 1980s, the Hauduna drug export to Bahamadi used to Basi Lagli. Masisi Nasabati Nabani Haiduna, Narcotic Drug and Psychotropic Substance Egma passed out in 1985. Akuna drugs say Aham Matanda, Aham Maya Kabanisa on a Logani, other medicine on a lower. Drug habasana akui but the infection ka amato ali habadi kudamona lower respiratory infection habadi rapid breathing difficulty breathing skin turning of the blue color says pain and lack of the oxygen singba infection ka amal asi thogali aduga Manipur asi aina yadaba mawangda trafficking thoki addiction
एडिक्शन एक्सप्लोजन जोन सिंबा से थोके हाबसे म्याम पुन मन खंगर गो हमने अदुना ngasi मोशन से यामना सुमि सर मिस्टर स्पीकर सर हजिक मणिपुर ड्रग असे अथिंग लेरगसु लेब योनबा अमदि साबद थिंग ngam de heba मणिपुर गवर्नमेंट के ओइबो वफम असे याम लांब वफम नि मरमदि मणिपुर साइकोएक्टिव पॉलिसी एंड पॉलिसी 2019 द ड्रग असे साइकोएक्टिव पॉलिसी असे गवर्नमेंट असे सेमबनी मसाना सेमजब एक अमा बुसना हबंगम दबा अमदि सलाइबंगम दबा हाइबसे गवर्नमेंट असे सोली अमदि मतिक जादे हाइबनी मिस्टर स्पीकर सर ड्रग हाइबसिदी सही अमदा 600 crore रिवेन्यू नाकपा पोसक अमनि हाइबा वफम असदा हंजनिंगबदी ड्रग रिवेन्यू खक लालगा हेल अमदि सोशल प्रॉब्लम कया लेबसु यागदरा रिवेन्यू मणिपुर से ड्रग नत्रबरी सलाइबा ngam ड्रग तगी लाकदब इनकम अदुगा मियोबगी पंसिगा मंतिकनब याब्रा रिवेन्यू लाकनब लिंखतकिबा लोकताक प्रोजेक्ट सुगर मिल फैक्टरी स्पाइनिंग सिमेंट फैक्टरी करीगी फेन बना अदुदी ड्रग एक्सपोर्ट असे सो अकोन फेल हो हाइना गवर्नमेंट फेल हो हाइना गारंटी पिबा ngam मिस्टर स्पीकर सर हजिक मणिपुर गवर्नमेंट मेना वार ऑन ड्रग लौथोक्तन हवलिबा नहारुसिंग असेबु कंजनबगी दमकता खुंजिंग कया संगसलंगै सैरक असिदा ड्रग योनबा अमदि लेबा असिदि यामना लानबा खोंथांनि अदुना मणिपुर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पॉलिसी 2019 दा ड्रग चाबदि यारो अदुगा लेबा योनबदि यागनि हाइबा वफम असिदा यामना लानबा वफमनि मसिदि मणिपुर गवर्नमेंट की वार ऑन ड्रग सोइदना फेल होगनि मिस्टर स्पीकर सर हजिक अथिंग बसे लेरगस मफम कयादा नुपा नुपी ओबि कया सिंगा मखोगी नोंमगी ओबा साक सलारेन साबगी महोता ड्रग नोइना महूत सिलिबासे मरुवाइना मणिपुर की मफम तरी नॉर्थ एओसी के साइट लेरिबासे गवर्नमेंट नसिना उना खंसनदन लेरिब्रा अदुगा गवर्नमेंट उना खंसनदन लेरिब्रा अदुगा ड्रग फ्रॉम न लेबा योनबा असिदी समाज नुपी नुपा कया की मोरल कैरेक्टर सोलगे हाबद गवर्नमेंट नैना मिस्टर स्पीकर सर पिख्रब मसिंग यमजदब लमद मणिपुर ड्रग योनबा ड्रग सुंगबद पुकनिंग थौगटपाइसिदी याम लानब खोंथांगनि मिस्टर स्पीकर सर हजिक लमदम असिगी तंगदु लेतरबा फिगम असिगी ख्वाइदगी मरुओइबा अमा हाइगरि ड्रग निसा मखल अमा नत्रगा अमानि हाइबसे हनम थौलो मरमदि मणिपुर की मियोय असे 80% ड्रग मखल अमा नत्रगा अमा सिजिने अदुगा मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड सोशल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल हेल्थ सर्वे दा मणिपुर की मिसिंग असे सही तरामागी की मथक्ति ड्रग अयामन सिजिने अदुबो नुपादना 38.5 नुपीदना 0.6 सिजिने हाना रिपोर्ट इनदि मणिपुर से इंडिया की स्टेट अमदि यूनियन टेरिटरी सिंगी मनुंदा यू क्वाइट के एक्सपोर्ट तोबा अमदि यू सिजिनबदा मंगा सुब पोजीशन द लेबनि मिस्टर स्पीकर सर ngasi के हाउस की मोशन से पास तबिनबगी दमकता नो नंगचरी थैंक यू मथंग दा Mohammed Sharif Khan opposer, he will speak against the motion. Mohammed Sharif Khan, serial number 5. Motion nasigi mayokta ngang bigani. Sharif Khan. Hello. 500 kg 60 crore network farm matamda 6 month jail thamme to bill pieba adubu direct log matung inadi narcotic drug and psychotropic substance act 1995 के मतुंग इनदी मा 20 years jail lai be adu ma death penalty bo phangba yabi chance lei adu Manipur government di only paisa paiba amadi sangga chawba kangu ta pungani lai raba singi kem khaloi Manipur government ngasi drug ki thing nang liba ja Manipur pajamya na son be nate Manipur pajamya na okhan ta da be nate Manipur government masan to da masai thapu khangje da ba 2017 da 2519 people drug ki mari le na ba mong da fai adubu moi singa do tha mari manga le ma bill ppi ba narcotic and psychotropic substance act 1985 ke matung ina de moi singa do benable moi singa do bill ppi ade moi singa ko ta tho bill ppi da me ba adubu Manipur ki drug fa khri ba me am che po chi karai thame ju khangan de praja me am da rule of law laita ba war against drug bage tha de war against drug maming khaki oina war against drug and Manipur government 24 hour
खोलाव लाउरी वार अगेंस्ट ड्रग असिदी पैसा पाइजिदबा लुपा लिसिंग मरी मंगा की ड्रग लो योन कंगू दो फारनी अदु वीडियो नंगनी अदु सोशल मीडिया दा वाइ चाइगनी अदु प्रजा म्याम नि यंग खर वारे अदुगा सोय मतंग सिन नोक तुम नोक्सनिंग अदुनेको अदुगा मिसेस बिकस ngasi house do motion oi biriba manipur drug khunai da drug ji theng nang liba se praja men okhol ta da bina thoi se on sugya ya jering de maram di 2019 da 2019 da drug ki case da 5 mobile factory thobal ka kangpok pi da mari thobal da one da du phaba thuai matam sida adru su drug mem phai ko adu ki 5 mobile factory drug ki thuai besida drug mem phar ko drug mem मफम काय थमग्रमसी मैम गावेबा अदुगा मरक मरक सोशल मीडिया ड्रग खरा थमगा मई थेदोपगी वीडियो अम थगलामगने अदुदी मोइना बॉक्स मनंग दुर कैम हापता बिदे मई थाबसु माले अदु रूल ऑफ लॉ लेदबा मनपुर आइतारे अखोई मणिपुर रूल ऑफ लॉ लेबा वार अगेंस्ट जक्ता बगे था थरगदी मणिपुर पॉलिसी लेते ड्रग फाना बिदमक्ता वार अगेंस्ट जक्ता पॉलिसी लेते बगे लेते कैम लुपा मथा ददी खरा चाई अंपायरगा मीनी लोइथोखरबा पोपी खोतोक कंथत पदोनि केम कानरोयबा मीना लौथोखरबा काना लोइन लौथोखरबा पोपी दो हल्लगा कमोइन कथत पदोनि केम काना फंगोयबा अदुना मणिपुर गवर्नमेंट मतंग मतम खंगना मणिपुर की गवर्नमेंट जिबो ड्रग की रिलेटेड केस में हमजी कंट्रोल तोरम तारगदी मणिपुर ngasi the all india go in 5 ta 50000 drug user leibesa sisu lem da bi aduga manipurna manipur state aids control society in thokba 2020 da director dr fanjau lamngan man thokpa report ke metung ina notice ko ina positive case ta manipur rank second position challe adu manipur government gi soiba mayam asina oirega khoi manipur pajam yam wa baneba manipur gi drug ki case ta manipur gi drug ki case am just fowa manipur government ni makhar thamaga just fowa कोर्ट की जस्ट फोबो गवर्नमेंट लेब ngambeba aluduga manipur ki case mayam ase war against drug ti dawe dubu war against drug tawbu taraga su manipur ki drug ki paisa gi mamandi nong nong bi 3000 per gram da piram ba paisa do 400 to 500 per gram phange boje adugo brown sugar only 100 taneba aduna di nong magi suba tam lo sinak abaneba aduna manipur ki drug se muthake na khamma taraga manipur ki government policy ma chem batai policy sem da government na kamina manipur ki drug muthap ngam gadrugi manipur ki drug ai bese asuki matik 1991 da lupa lising 3000 piram bado hojik 400 to 500 per gram lup super fine di lupa yankhai manga pire adu duga drug na lupa lising ahum piram badagi lupa chambri chawga da phangi chi kamaina no ba super fine miam na no magi sin na rebe essential need na paisa si maman sum takhalak padu duga drug na maman si sum name thrak bai tare brown sugar 100 ta phange ba adu ko brown sugar adu number 4 manipur first puja lakhi bisi 1991 puja lakhi 3000 per gram piram bado 400 to 500 teneba adu manipur government na si wangang si jo wangang busi ade manipur government de wangang busi phahau na ba ain hoji yum hanbada gypsy mari ma thoi lakpi ai adu duna khangbi ge dabde the education is something that cannot be stolen the more you spend the more it become the more you share the more it responds amadi mrs because ngasi house so mo chan ji bujo to bi thank you Prinsika Wangkai Mayum na magi matungda mangangani she will speak against the motion majo opposer oina ngangani serial number 6 Prinsika Hello. With the permission of the Mr. Speaker, ngasigi motion Manipur gi khunai da drug na piriba chaitheng asi miyamna wakhal ta da badagini hairiba asi yamna lanba motion ama oibana ngasigi motion asi aina oppose tawjari ahan bada drug pu maru phangna muthat ke hairabadi drug pumaru phangna muthat ke harabadi root cause of the drug problem in Manipur asi hana nei na darka tai wakhal ta daba lengak pasingna
मसागी मरान कुपसिनब होनबदा प्रजा मियामदा ब्लेम तौबनी मसिगी मोशन असी ngasi house asida aina oppose tawjabaga loinana ngasi khunai asi manipur hariba khunai asi chenjau paiba singna khunba khunai amani hariba khunai asida drug ki horakfam asi aikoina chawrakna ahum thokna naina bayai ahanbada drug ki business tawbana manipur gi means of livelihood oirakpa ani shubada sale hena pambadagi chenjau paiba singna drug ki business tawba ahum subada manipur asi political conflict yamna leibana maram oiraga manipur gi naha kayabu drug ki ipakta tawduna thamba haiba asini masigi mathakta pikriba maram ahum sida hena mateng pangsiliba ama hairagadi manipur asi dead triangle haina su khangnaba golden triangle gi manung chanbada leiba leibak singa yumno naruba asini manipur gi khunai asi da thokliba chaitheng asi थेंगनागे हाइबा तारगदी लेंगाकना वखल ताबा अमा चंगी political rhetoric word सिजिनदुना war on drug तौबना मणिपुर खुनाइदगी drug मुथतपा ngamloi मणिपुर खुनाइदा ngasi थोकलिबा चैथेंग asi थेंगनाबा हाइबसी लेंगाकी दायित्वनी दायित्व यावदबा दायित्व मसक खंगदबा मवोंगदा मियामदा ब्लेम तौबा असिदी ngasi की motion asi ngasi की house asida याबा ngamloi Mr. Speaker ngasi की ruling bench ta fambiriba ichinanaw singna makhau ponga lauriba war on drug haiba asigi makhada 2017 dagi 2023 faubada drug ka mari leinena fakhiba case ki machine punna lishing ani ga changwa ga tarani palni madu oiba taragadi NDPH Act ki makhada conviction pibagi rate asi India gi state singi ngasi manipur khunai asi da tholiba drug ki chaitheng asi lengakna थेंगनागे हाइबा तारगदी लेंगाक असि वखल ताबा मचंगी ngasi लेंगाक असिना वखल तारमदबदगी ngasi चैथेंग असि मायोक नरिबनी हाइबा असि आइना थमजगे अमदी मसिगी हारिबा मरम सिगी मयक लारबा खुदम खरा आइना ngasi हाउस दा थमजगे लेंगाक असि ऑफिशियल डाटा गी मतुंगिना 2017 दगी 2024 मार्च फाउबदा लोना यादबा मवोंगदा FIR register तौखिबा पुन्ना चामरी का तरानी थोइनी अमदी बॉपी थाबा मफम एकर लिशिंग तरा तरुक चाट्रे का मरफुनी पानी हारिबा यानथत खिबा तौखिबा मफम मयाम अदगी FIR मसिंग मयाम से सि तौरबा मतुंगदा poppy cultivator the only 69 khak phaba adagi only village chiefs su 16 khak phaba adagi investors su ani khak phaba gi maram ase house the marik chumna thambiyu ngasi gi manipur asida India state ki manungda laiba manipur haiba lam asida inflation rate unemployment rate amadi masi mayam asi yamna name na laiba sina maram oiraga akoigi youth mayam singe frustration oiraba sina drug ki pakta tawduna lairakli amadi and lekai khuding the drug asi pan dukan phamba dawna phamakli hariba mayam asi control tawbinaba hainam house them tawzari adigi the treasury events ki miyo singna war on drug harga laibana ngasigi chaitheng asi kokhan bangam loi amadi manipur miyamna ngasigi drug business involved tawrakli basi chakhaw gi lana masu yauri aduna ngasigi motion asibu withdraw tawbinaba ngasigi house da pukning chingsinjari thank you Prinsika Wangkai Mayom mathangda Treasury Bench के member Alina Seram will speak in favor of the motion की favor dangang daba serial number 4 Alina Seram laktrabo Alina Seram amutanga roi bana koge Alina Seram laktre ma serial number 4 do laktre adugi mathangda opposition bench ki amamu adum kojage manmdi treasury chief pam yamdre adu mathakta lakta su yawramnina opposition gi da amuksu
Haubijam Pramila Devi, serial number 12. Haubijam Pramila Devi, serial number 12. She will speak against the motion. Motion ke mayok tangang bigada ba opposer. Haubijam Pramila Devi. With the permission of the Mr. Speaker, sir. Ngasigi House ki motion Manipur khunai da drug ki chaitheng nang liba haibasina effect ama oiraga miyam na wakhal ta da badagini haibasina cause ama oiriba ngasigi House asigi motion asidi Mr. Speaker, sir. Tungan mamam sing habadi socio-economic condition masida poverty, unemployment, lack of opportunities asina chingba sing rajniti ki tangdo laita da ba amasung senja thumja mahimasing tamba amasung support system da karakpa resourcing walakpa asina singbasing asidagi uhelak libang asige condition asibu Mr. Speaker, sir. Miyam da tashna duna lal haidon da khangdo lerabang asige House asige motion asidi Mr. Speaker, sir. Ngasi maksu thok liba lal asida yekna bana lal khangna ipuruk busogatana yekna ba busogat khiduna mai pahan khibadi pamde so ngasige House asige motion asi lan mana I stand strongly against the motion and let me share my valid arguments categorically. Mr. Speaker, sir, laxaning basi education. Later layer bana maram oraga amarom da sel thum ning thizana paraga su masama su sing buning thizana yang sin bangam da ba warak wate bangam da ba imung sing da di education ge sing mangal si phang da ba amasung psychoactive substance sing asi season bagi mangja basi khang da bana mar kanda zai think sing asi nang ni Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, maram asina miyam hup na di masama su sing budrak ta lai suru so haida di insilude thausa da ba warak wateng bangam da ba imung kharagi wari ni Kudam moina matang Panjarabada 2019 ki survey amagi matung ina Bishnupur district ki 50% hanba drug users sigdi ning thojam tom bagum basatra di high school pass tau khide marmas Mr. Speaker, sir ngasi ki motion si lali mathang da laksaning basina political instability rajniti ki tangdo laita daba masa ki takhanba amasung senja thumja kaya marum asina marum ore kanda leibak ngak liba rajniti wala phawbana ngasi ki mayai ka bani sa na chingba kaya marum amalalo lari Mr. Speaker, sir khudam moina matang Panjarabada 2018 da Hanagi Minister Obiramba Thonajam Sam Kumar su drug trafficking case ka marilay na phaki Mr. Speaker, sir maram aduna individual khara na thing sing asinang halagbani miyam da taxina budi lan ngani motion sim amuka silali, sir mathang da laxing basina systematic failure healthcare law enforcement amasung support system da mangtharak ba kaitharak ba kaya sina maram or kan Mr. Speaker, sir jai think sing asinang libani khudam moina matang Panjarabada 2020 da law so ki chief minister gi sothar basing gi haiba program asi elogate tona bagi damakta lupa ko dikon manga soranga $3.3 million USD asi Manipur government na utilize to the fail or maram or kanda zero functional rehabilitation center, no significant reduction in drug abuse, continued rises in drug related crimes as sing basing as historically maramas na Mr. Speaker, sir individual karan as I think sing asinang halibani miyam da taxina badi lan ngani motion na sim kuslali, sir mathang da laksaning basina community efforts community groups kaya maram masu organization kaya maram amana drug balana season na basi thinking na ba tokin na ba amasu hakchang phana lekhin na bagi damakta kana na sir khudam moina matang Panjarabada maya pai bi mai don sing asina 2005 tagi 15 phau basida community based counseling, peer support groups, vocational training, family involvement asina jing basing asigi khutang da Imphal West district 5,000 hen drug users sing di rehabilitate to with the 75% success rate thambang am kramer Mr. Speaker, sir individual karana say think sing asinang halibani miyam da taxina badi lan ngani motion na sim kaslali, sir mathang da laksaning basina khudong chaba sing phangbawa silakba hingana bagi lambi usalakta ba support lai silakta ba job opportunity sing lai silakta ba namar or kan maru or na inkhala limana ha sing youth sing asida wakal so kitana may ka ba ni sa kaya drug na sing ba kaya marumam dalay sukri Mr. Speaker, sir khudam mo namtang Panjarabada 2019 ke all Manipur students yun na pick ba report amagi matungina Manipur state ki 50% han ba na ha sing di jobless or banamam or kanda drug talay sukri maram na Mr. Speaker, sir ngasigi mo sila silali mathang da laksaning ba na ngasigi asigum laban na ha sing asida drug laluli ba singi CN that for more Mr. Speaker, sir khudam moina matang Panjarabada 2019 da lokho sai zo si Manipur Park sana ma di state asi budak lanol na bagi transit point amo in season na bagi damakta phaki maram Mr. Speaker, sir individual karana I think sing nang halibani miyam da taxina badi lan ngani motion na si mukasulali, sir Mr. Speaker, sir ay na mathakta panjaki basing asina nga sige House ki motion Manipur khunai da drug I think nang libasi miyam na wakal ta da bading ni haibisi lale habsi make saying no, sir so I request honorable Prime Minister Mr. Speaker, sir to kindly withdraw the motion from the floor of the House. Thank you, Mr. Speaker, sir, and my plasma. Adugi mathang da
amuksu treasury bench Helena Ningombam de la Aba Helena Ningombam aroiban amtang kauge Helena Ningombam laktre adudagi amuk susem bench ki Khulakpam Nasiruddin Shah, serial number 10, member of the Treasury Bench. Khulakpam Nasiruddin Shah, laktabra. Aroibana Mutanga Kaurage, Nasiruddin Shah, laktre. Adudagi Treasury Bench ke amatanga kauhige opposition na nate adu amtang kauhige Treasury Bench ta Nargis serial number 11 Nargis te la Nargis te la serial number 11 she will speak in favor of the motion ke favor da ngangani Nargis, serial number 11. With the permission of Honorable Mr. Speaker Shah, ngasiga House da khanagadoriba motion Manipur Khunai drug ki chaithengna nangliba se miyamna wakhal tadabadagini haiba motion ase ai isana thawai hakchang yauna sawgachare aina masigi maroiba aina masigi point khara thamjage madudi ngasigi malemda science ki chawkhat thorangna ngasigi malem se da ekhoi ki civilization ki lambi ase science ki chawkhat thorangna with the permission of Mr. Speaker Shah ngasigi opposer bench ta phambiriba ichilena khaina ngangbi khriba miyam da tainabadi yaroi hariba wafam adu yamnamak lanba wafam oigani maramdi afaba miyoi oiramlagadi miyamna pamliba democracy chatpagi marik chumlaba wafam adu ngasigi paliba sarkar sing asina mathau pangthokadabani adubu ngasigi leiriba Manipur Khunai da leiriba miyamna masagi hakpu paisa kharana yonthoklaga masagi hak adubu ngasigi paliba sarkar singi makok mathung oiriba makhoida masagi hak adu yonthokibana ngasi paliba sarkar amadi achaw asang leiriba rule of law pairiba mayam khudingmakna makhoina tawningba masana apamba moina pamba mafam khudingmak tawribani aina haizaningbadi Mr. Speaker Shah ngasi miyamna wakhal taramlagadi ngasi gi paliba sarkar ekhoi gi AC ekhoi gi kendra da thagaliba MLA mantri minister khudingma miyam khudingma na wakhal tabiramlagadi isana afaba miyoi ama khalaga thagat piramba taragadi ngasi gi ekhoina praja miyamna pamliba pungnamak phangbangambiramgani adubu miyamna wakhal tadabadagi miyamna wakhal taramdabana ngasigi miyamna nangliba chaitheng awaba pumlama miyam masana yazagadabani miyamna wakhal taramba taragadi ngasi mama mapa oiriba mayamna wakhal taramlagadi icha asuk yamba mayamna manglaga taraga nisagi ipakta luplaga leiriba mayamse manglam loi karigumba tangai phadaba mama mapa leitaba kaya suyarungani yengsenbinaba leitaba kaya suyarungani adubu leibadi chamada 80% yarungani leiriba mayam adubu machana pikliba angang natraga teenager khaina hauji masagi sel tanjaba nate masana senthok lambi leiba nate mama mapa na pizaba paisa mama mapa dagi lawba paisa aduna moina drug sing charakpani drug sing si chaba matamda khudam moina ina haizarbada ngasi Tramazone Anzolam SPN10 si khudam moina hairabada pregnancy women na delivery tawa matamda makhoigi anaba adu kayagi matik wai habadu khangba ngamdabana
खांब ngam adugumba matam aduda thanaba thamlambane adubu ngasigi miyamna wakhal tadabadagi lana sijanari Tramazon Anjolam psyche leba psycho chuba depression leba khaina tumba yadabada season gadaba cha gadaba guli mayam adu ngasigi inkhalak liba na ha singna makhoi gi nungai na bagi damakta drug oina sijanare masisu sarkarna lan bani haigadra sarkarna wakhal tadabagi ni haigadra aina hangjaning libadi makhoi na nungai na bagi damakta makhoi na nungai na bagi damakta ngasi gi malemda chawkhalak liba science ki pothok amu oiriba drug mayam si makhoi na nungai na bagi damakta lan ba leika mai kai da langjing laga alan ba leika da season raga drug sing ngasi pung namak lale haigadra drug ngasi da khudam oina hairabada lupiko haidi lokubada season naba yaba hidak mahi kyam lei sigumba kaya sisu drug oina naha khaina season re masisu sarkar na yengsan dabadagini ikhoigi sarkar si maram pa cha dabadagini haigadra aina haijaning badi aroi bada ngasi gi motion si ai thawai hakchang yamna yajaning thawai motion si bu pass tawbinaba with the permission of Honorable Mr. Speaker, sir. Thank you. Next, I call upon Muhammad Irshad Ali. He will speak against the motion. Muhammad Irshad Ali, serial number 13. With the permission of Honorable Mr. Speaker, sir, ngasigi House ki motion Manipuri Khunai da drug ki zaitheng nang libasi miyam na wakhal ta da badagini haiba motion nasi. I stand strongly oppose this motion, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Kautilya gi Arthastra da Saptanga theory of state haiba miyauri. Hari ba theory isna hari madudi state haiba si makhong tariat pali. Makoi singa dudi Swami Amatya Janapada Durga Kosa Dandam Mitrane. Haibadi King Minister Territory, a fortified capital, Treasury, Aduga State Judiciary Executive Haibani. Haiba Makong Singa say, I'm a hex Swabada, Laibak Adu Kang Kong Sai Haidana. Hoziki Matamda, Makong Tare the Sete Sunate, Mr. Speaker, sir, CM of the Magi Minister Singh, Bureaucrats, Government Department Singh, Home Department, Amadi Hojik Matangi, Legislature Executive, Amadi Judiciary Sibuni, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, drug is a message so highly Makong Singer, sir. So with the Gitolak Pangatani, Maramaduna, Nasi Manipuri Kunai, the drug is a thing, Nibias, Miam, the Wakalta, the Badagini have a moss and a Silani, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Popi Pambi Mana, Mayol Song, but the Mapal Saba Power with the Chung Libamatamasa 90 days. Haibadi 3 months as a home department of Kangdaba, Amadi, Moria the Impaltam the Pusilapangam Libas in the time Madudi, State Police Amadi, Central Police Personnel Singi Marakta, Poham Karayawe Habis, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Hadak the ASI Mokul the Gidraka Konana Paba, SI must suspend Tokiba, 2013 the Colonial Macro Gidraka Konana Paba, Draki Kesa Chainaba, Police Personnel Magalanteri, Award Piramba, Miyangi pressure the Gilo Tokiba in the time Madudi, Draki Samasa, executive failure no Henbani, executive Singna, Puxel Singlaba Matam the Draki Samasa, Lotion Bangam, Mr. Speaker, sir, Maramadan Mosenes the Lali, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Manipur government 1985 Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act passed over Pesu, Nasi Powada, Draki Samasa, Adumak Tinga, Mr. Speaker, sir. Masita Natana, NTPS Eki Maka, the Judicial Magistrate, Amadi, Narcotic Control Bureau, the Power Hena Pirabasu, Nasi Powada, Tabak when the Mr. Speaker, sir. Masita Nata, NTPS Eki Makada, Parabatung, Tadopaki percentage as in a 90% Aduka conviction rate na Subnatangi 10%, Mr. Speaker, sir. NTPS Eka loopholes na Pictalaba, Maya Yaudrabaka Yamagumani, Mr. Speaker, sir. Exing as a known Ementor Matam data, Drakis Solution Bangam, Mr. Speaker, sir. Maramaduna, Miam the Wakalta, the Badini Hypermosan as the Lali, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Hosik Oriba, Manipur situation, Nasika, Drak Asukematic Marila, Naribani, Mr. Speaker, sir.
ड्रग के हौजिक लरिबा मणिपुर की सिचुएशन असिदा सूद लेनरिबा लालहुबा कया ड्रग ट्रैफिकिंग पॉपी कल्टीवेशन the yauxin button at an parallel economy mas samgatuna arms ammunition camera Mr. Speaker sir maramaduna su tonari bas amukan review to machang Mr. Speaker sir masita natana golden triangle ganak na batanatana manipur sa Myanmar ganak na batanatana golden triangle na ganak na basu Mr. Speaker sir maramaduna manipur ga Myanmar ga kind of border as a fencing pajan to machang Mr. Speaker sir masige matangda manipur government na Ministry of Home Affairs taksin ba machang Mr. Speaker sir nagata bamapam singda border fencing to bagi aba pirabasu kuki to ताब मफम सिंग बॉर्डर फेंसिंग तौबगी आब पीदबन मरम मोरगा संबल खादब इंकोल संजंग भाबसे महौसानी मिस्टर स्पीकर सा कुपने यंसिलौद्रबदी कबुई कवैबगी ननिंग नमांग होत्रोंग होयबा थौदवदु तारोइदबगी मरम लेते मिस्टर स्पीकर सा पॉपी प्लांटेशन थिंगनबगी दमक्ता स्टेट की बजेट सिकिम फाव हापतब मरमना स्टेट की बजेट लेते करमाइना पॉपी प्लांटेशन थिंगदौरिबा मिस्टर स्पीकर सा ड्रग की समस्या से हिरम अहुम खक्तना वारोशन पुरपंगमगने मिस्टर स्पीकर सर मखोई सिंह अदुदी चारिबा मी योलिबा मी अमदी गवर्नमेंट ने चारिबा मी सिंह असिगी लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में अतुबद सरकार ने अतुबद दरकार हो मिस्टर स्पीकर सर योलिबा मी सिंह असु माय इनकम अदर्स लाइफ अब वाफम से रियलाइज तो बम चंगे मसिगे सु मतकता गवर्नमेंट ना लाइवलीहुड मिशन कया सम नहायरबदा स्टार्टअप की कानब फंगन बिबा एमएसएमई स्कीम फंगन बिबा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कया पीबी गदबने मसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द extend pali bane Mr. Speaker sir you alcohol bina legalize to badu drug puna maru pang namudat kani haibasa athum bahu thakani akha bahu thingani haibaga chapmane Mr. Speaker sir policy as reconsider to hodrabadi chief minister ki haksel ki tengbang phawbada liver cirrhosis special line na bakat orapya masi tanatana powerhouse of sports ni haina khangnariba manipur asa matam karagi matung dadi powerhouse of drugs and alcohol haina khangna ki basu Mr. Speaker sir loisilakpada haizaning badi lairiba government asina अखोगी यूटिला फजना यूटिलाइज तो बिरबा एक सिंग असे इंप्लीमेंट अमदी एग्जीक्यूट तो बिरबा फजना तो बिरबा लेरिबा करीगुंबा तो बिरबा तारगदी इफ देयर इज अ विल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इज लाइक अ गॉड सो ngasi की मोशन मणिपुरी खुनाई द ड्रग की चैथेंग नंगनिबासी मियाम न वखल तादबदगिनी हाबा मोशन असी अरान बे स्टेटमेंट ओइबा मरमना ngasi हाउस तगी विथड्रॉ तो बिनबा मिस्टर स्पीकर सर की पुकनिंग सिंजरी मियाम बमन थगा चगे थैंक यू Muhammad Isad Ali tambe kare against the motion asi chumde haidana aduga mathangda he will be followed by Hijam Pritam Maitai of the same bench. Hijam Pritam Maitai he will speak against the motion masu opposer moina ngangbigani serial number 14 Hijam Pritam Maitai. With the permission of the Honorable Speaker, I would like to begin my speech with a statement by Aristotle. Man is by nature a political animal. Mr. Speaker, human behavior is not isolated, but it is formed and shaped by the external forces. And to reduce the impact of drugs in Manipur society to the mindlessness of its people is a dangerous oversimplification of a complex issue. Mr. Speaker, Manipur is a part of the Golden Triangle, bordering Myanmar, Laos, and Thailand, one of the world's largest drug-producing regions. Mr. Speaker, according to the United Nations Office on Drugs and Crime, more than 70% of heroin and methamphetamine trafficked in South Asia was passed through Manipur. Mr. Speaker, in 2021 alone, more than 1,110 kilograms of heroin and over 6 lakh methamphetamine tablets were seized in this region. This is not mindlessness, but it is the byproduct of Manipur's strategic location on the global drug routes. Mr. Speaker, people are the victim of geopolitics and not ignorance. Mr. Speaker, the National Survey on extent and pattern of Mr. Speaker, the National Survey on Extent and Pattern of Substance Usage in India 2019 revealed that 2.1% of the Indian population, which is 22 million people, are opioid users. Mr. Speaker, in the northeastern regions, Manipur sees a surge of opioid usage percentage over 4%, which is double the national average. Mr. Speaker,
Unemployment and poverty drives much of this abuse. In 2022, Manipur's unemployment rate was 17.4%, while the national average stood at 7.6%. Mr. Speaker, economic despair leads to drug dependency as a means of escape and not as a result of carelessness. Mr. Speaker, to understand the psychology of addiction, we can turn to Sigmund Freud's theory of psychoanalysis. Freud posited that individuals often turn to substances to suppress their psychological trauma. Manipur, torn by over 50 years of insurgency and ethnic violence, is a prime example of a collective trauma leading to substance abuse. Mr. Speaker, it is estimated that over 60% of youth in Manipur has experienced some form of violence or conflict-related stress, which again proves that this is a social and psychological issue and not mere mindlessness. Mr. Speaker, comparing this to the global responses, Portugal provides an effective counter-example. In 2001, Portugal decriminalized all drugs and focused on harm reduction. And as a result, drug-related deaths reduced by over 80%. And the people seeking for addiction treatment nearly doubled. Manipur, where less than 15 operational rehabilitation center for a population of 30 lakhs, has much to learn from this approach. Mr. Speaker, according to a 2020 report, less than 10% of Manipur's drug users have access to rehabilitation services, which represents the massive failure of healthcare infrastructure. Mr. Speaker, the Constitution of India emphasizes the importance of public health. The Article 21 guarantees right to life and personal liberty, which includes access to healthcare. Again, Article 47 directs the state for improvement of public health and prohibits intoxicating substances. Yet the government action remained stagnant with the punitive measures under the NSPD Act of 1985. Meanwhile, the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, advocates for rehabilitation and humane treatment of drug users, stressing that drug addiction is a disease and not a crime. Mr. Speaker, it is high time that we focus on comprehensive measures that addresses the root causes of these and not falsely accusing people of negligence. With all this, Mr. Speaker, I request you to withdraw the motion from the House. After a strict law enforcement against drug trafficking in these countries in the 1990s. Mr. Speaker, Manipur shares around 400-kilometer long border with Myanmar. The UN Office on Crime and Drugs defined the region as the biggest drug trafficking corridors in the world. The borders are porous and favorable for transnational drug cartel. The drug trafficking highways have shifted to northeastern states of India due to its ineffective institutions, corrupt officials, favorable terrain, etc. The Golden Triangle, now Golden Pentagon, with the addition of Vietnam, Cambodia, and Manipur, Nagaland, now produces the largest share of opium and its byproducts in the world today. Periodic Labor Force Survey 2021 to 2022 says Manipur has the highest unemployment in India, as high as 9% between the age group 15 and above. The rate is more than double the national average of 4.1%. According to Economic Survey 2023 to 2024, Manipur has the highest retail inflation rate of 12.32% in May 2024. However, Manipur has one of the highest literacy rates in the country, that is 79.85%, higher than the national average of 74.04%. In order to cope with frustrations due to lack of employment opportunities and poverty, thousands have taken to both drug use and trafficking in Manipur. Manipur is the third poorest state in the country, with 36.89% of people living below the poverty line. Therefore,
Mere wakhal taminaba amongst us will not help fight the menace of drugs in Manipur. Poor farmers have shifted to poppy cultivation, which is a risk-free cash and short-duration crop. It has the potential of 5 times higher return than any other crops. The poppy cultivation has been done in the model of corporate farming with investments from the drug lords. Mr. Speaker, effective drug control in Manipur needs policy based on science, respect for human rights, compassion, and a deep understanding of socio-economic, polity, and health implications of drug use. We need to take drug abuse as a public health issue, not as a crime. Supply control, demand reduction, and harm reduction policy has proven to be an effective strategy. Supply control can be effectively done through strict maintenance over with the border with Myanmar with the help of advanced technology. Border management and fencing can be more effective with the cooperation of neighboring countries. Demand control and harm reduction can be achieved if we increase the number of integrated rehab centers for the addicts. There needs to be a generation of livelihood and employment opportunities in the state with massive investment in capital and infrastructure development. Government must intervene in promoting alternative livelihood measures for the opium farmers. Civil society organizations must prepare the society not to accept the entry of criminals in politics. With all these facts and figures against the motion, I request the Senate of the House to withdraw the motion. Thank you. Rapi Kolakpumna Uzik Tambigare Matangda again from the same bench Kwaijam Chenkai Anbi Chanu serial number 18. Oh, Masalera Kwaijam Chenkai Anbi Chanu. She will speak against the motion. Mazu opposer o nang bigani serial number 18. Mr. Speaker, Sardagi Ayaba Lozeraga, Ngasi House the Tambiriba motion, Manipur Kunai, the drug kit I think Pangliba, si Miam na Wakal Ta, the Badagini Haba Wafam, Asi Tamalan Wafam ni Isa Maksunga as an inde. Point Hungkang Tamzage, a handba point up, Mimi Dugi Masagi Asweba, Hibadi, I Isana Yadana, Pananushiba, mi Weshanu, Hangna Chanaba, Maruma Pangna. Drugs sizinasi taste of she harakpa matamda yagadaba aina yadaba yai. Drugs sizinasi yadragadi hat kani phugani khelakpa yaba nate. Ai isana yadana namdana insinba namdana phaduna drug kapsinba yaba nate. Nupi nupa kaina bagisu amadi atopa maram kharadasu maicha khanglibani haiduna afafata khanthadana drug sizinaba asina kari thawali haibada nisadugi mayaina Afabada Kantadana, mi hatba, Nupi wishing Gai Kumnaba Mangan Biba, crime Kayatawa, Amadi Miamgi Lantum Huranduna Huralaba Togali Amadi Narakanda season Agadaba pharmaceutical drugs Kaya Ziki youth Hamadina Hasing na those hen season aduna. Awa ana khangdaba nungaibagi ipakta tawbusu kayani masi miyam na society sida unaraba ngaktani miyam gi thawinsin yaudana isa na drug sizinage sizinaroi isa na lep kadaba ngaktani ani shuba point da lenga ki asoiba miyam gi mihut oiduna karak liba mapa mapi oibasingna miyam gi lanthum amadi punsi kannaba leiribani adubu Government Paibi sing na poppy plantation to Wayauba, drug business to Duna Senzao Paiba Singa Manaduna Sendong Yenaba Amadi poppy plantation to bum drug shumpam yunpam atoba Marang Kaina layer of Powada government na Matik Jaba egg low pass to Duna Tabak to Ontok Taba Asi government ki Aswebani Drug Yonba Parabasu Achaw asang mantri mandal senjau paiba singi mini haiduna hekta thadokpa amadi drug sizinaba mi pharabasu phaduna cherak pibadi lairadana lambida sel pihanduna police station jodringai da thadokpa asinasu drug ki chaitheng phanghali ahum subada mama mapa
parents singi asoiba thoshil habadi macha masu sing school college university tamliba singna kari tauri kari chari karamba manaba tinari habadu chection yengshin bidaba amadi mapalamda leiribana ha masagi thabak amumam tawduna leijari basingna mana pamba aningba pangtawda tawhanba sisu chumdabra haina khali amadi machabu nushiribani machan haiba illibani haiduna machana shell piu haire piba machana taw haiba makhai tawba macha singbu chection yengshin bidaba amadi understanding what pa communication gap leibana maram oiduna macha sing aduna aran balambida khong thang khiduna nisagi ipakta tawbasu kayani amadi hozik manipura thokliba communal crisis asi government na poppy plantation tawba asi ngalingai matamdagi section yengshin biram lagadi ngasi thokliba communal crisis asi thoklam daba yai amadi Mr. Speaker sir 1980 series ta Manipur da drug na maram oiduna masing yamlaba naha kaya punsi mangkhre amadi crime gi victim kaya oihoba Manipur da poppy dagi brown sugar sungbada akhoi gi ecosystem da akaiba kaya piri maram asina phatte khanglaba drug sizinaroi haibasi akhoi isa da leiba ngaktani amadi tungi afaba khunai ama sembada tungi yumbi oigadoriba akhoi pumnamak drug sizinaroi si amadi aikhoina lamdam sida poklak bagi akhoi ngamjaba kharadang imaliba kidamakta kathok lamsi Mr. Speaker sir ngasi house ta thambiri ba motion asi Mr. Speaker sir na pass sung taw tawbigano hairaga losanjage thank you Wilson. I call upon Pangamong Wilson Lastra. Again, send them Hokum Roshan Singh. Hokum Roshan Singh. Hokum Roshan Singh. With the permission of Honorable Mr. Speaker, ngasi House ki motion lasi bu aran mamai kai da punang ai hoina ringai da Treasury Bench ki Honorable Member ngasi ki House asi move to biramdre masimang laibak thibani. Mr. Speaker, ngasi ki motion lasi da yauriba drug ki saithiang haibasa social problem amani. Social problem ama haibasi social structure adu ki manung da lairiba institutions jingdona maram moira kanda thogan mani adu bu laibak thibadi ngasi ki House asida miyam do na tainaraga leire masimang laibak thiba motion ma khangni. Mr. Speaker, ngasi ki motion lasi lala haibadu uchanaba ai goiba logical argument khara dang makha da thamjage ahan bada kunai ma chawkhatpa kunai ma ohongba purakpada malem gi anoba yawan amadi social problem ama mayokna na ba honaba matamda socially economically politically amadi culturally strong oiba changi haiba singadu Manipur da mapangan sonbana maram oira kanda ngasi gi drug ki saithiang asa Manipur da phangmani maram asina motion si lala sara. Mr. Speaker, ngasi ki mosala sida pang paliba drug haibasa drug ki business asi malem gi oina petroleum amadi am ki hek mathang da khwaida ki sendong leiba business ama ori masina maram oira kanda khulai paiba lal holup sing political backing leiba mioi kya amadi senjoi paiba mioi kya amana drug ki business asida yausali amuksu 1980s tagi haura kanda Manipur da drug ki saitheng phangli masigi achoba maram na geographical location na ori sir maram masina mosala silali. Mr. Speaker, ngasi ki mosala sida ngasi ki Manipur hai be state asi golden triangle amadi golden crescent gi akhoi gi drug ki gateway oibana maram oira kanda amuksu masibu thinga doriba international border with Myanmar 96% of 398 kilometers ya naked fencing da leibana maram oira kanda drug puthok pusin tawbade hena khudong chahali maram asina mosala silali.
Mr. Speaker, drug thingadoriba Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1986 1985 asijo maya yaudaba kaiga pankak ori masigi khudam haibabu ek asigi section 59 da palliba kanagumba mioi ama commercial quantity ke sang da phaba targa de mioi du sahi tara da ki kun phabu jenda adugo fine wana lupa la ama da ki ani bawu thi bi ai hariba singa si lejaba taraga su aikhoi gi wayan sathabada aduki matik matam sang mana maram oira kanda drug la lol ba singa sida aki akhang yawrak ta ba ama di maning makha tamna drug la lon ba chobo masa ama oira mi maram asina mosala silani Mr. Speaker, aikoina drug se thinge haiba taraka de aikoina mechanism ahum ga mathau tai madudi ahan bada supply reduction lasini masigi makhada achobada gi haura kanda macha phauba drug yonba thaba amadi puthok pusin tawba se thingba mathau tai aduda masida hena mapung phan ga dori basina NDPS Act Manipur government gi war on drug amadi state ki actor singni adu haiba singa se Mr. Speaker Manipur da maming tagi on lairi madagi khudam haibabu NAP law enforcement agency amadi AR na kurak hangdana lairi ba Manipur gi singi lam singa se da Manipur Remote Sensing Application Center 2023-24 की रिपोर्ट की मतुंग इना 11,288.07 acre da popi thari masi lenga na khangya du bukari mata tawba ngamti Mr. Speaker, demand reduction laiba sichu aduki matik mathau tai masida Social Welfare Government of Manipur 2022 की report matung ina Manipur da leriba drug user se 1,20,000 muk lei adubu Mr. Speaker Manipur da leriba aikogi the addiction center asina center sponsor gi makhada sumna gi 27 lei mahaki intake capacity jina 575 ni state government gi makhada sumna gi amakhak lei mahaki capacity jina 50 ni aduga aikogi private ki on 46 lei mahaki intake capacity jina 1741 ni apun ba leriba intake capacity ji 2336 ni aduga apun ba leriba the addiction center jina 76 ni aduga Manipur da leriba drug user jina 1,20,000 ni masina mayek seng na tak le madudi Manipur da demand reduction la se aduki matik thingdre totally fail oi raiba Mr. Speaker makhata na muksu yeng simadudi ham reduction la besu aduki mathau tai adubu ngasi government of Manipur jina masigi thausin thaurang amata ngasi bawo paikhat pirakte Mr. Speaker hana drug ki lambi da khongdar ba mioi sing asibu normal oiba moi ki punsi mahing amada lakna bo hona ba matamda sharing and caring gi mathau tai adubu ngasi government asina amadi school college sing da syllabus kya ama drug ki matang da hapchen ba mathau tai adubu ngasi gi government asina thabak ona paikhalak tabana maram oira kanda Manipur khunai nongma nongma gi drug ki victim oirak na ba choba macha mo hali masi khudama ki responsibility government puga dabni maram asina motion silali sir Mr. Speaker, loisalak pasida Manipur hariba strategy malem gena khwaidagi methamphetamine puthokliba Myanmar hariba leiba asiga 388 km border fencing tawdana leiba state amani masimag yamna khudong thiba aduguba state samadala yaurabani masida sonatana 2023 gi July dagi hauraga 2022 gi July dagi 2023 gi July phawbada 127 million gi oigada badra ki chang phakare masida chenaba ayamba Manipur da leiba high profile gi mioi ngaktani amuksu Mr. Speaker Manipur hariba state asi drug ki case ka mari leina khwaidagi BNP ba leiba ama oibana maram oira kanda drug karbar tawriba mioi singa sina kirektana ba macha ama ohali masina maram oira kan sida Manipur da drug ki chatheng phangmani maram masina mosala silali house tagi withdraw tawbina ba speaker sagi pungi sinsinjari thank you Thoksom Roshan Singh mathang usidi treasury bench ki namerakpam Rikesh Mangang Namerakpam Rikesh Mangang Nana he will speak in favor of the motion supporter me serial number 1 mamang dalhawe Speaker Sardige yaba lawjarbagi tungdanga se house floor da pukhat pirakliba motion Manipur khunai da drug ki chaitheng nangliba se miyamna wakhan ta da badagi ni hairaba ngasi ki motion ase hak samang thawai chang yaung na strongly support tawjare maram de Speaker Sir drug chaba haiba sina akhoi ki khunai stadium chauna chariba mi do khakta natana khunai stadium chauna chaitheng akaiba kaya ma piri drug chariba miyoi aduna masamakta edik oira matung durai da masamaki punchi tenja na ba hona jaba khakta natana drug chaba matam da paisa changi paisa leiri kai de phai paisa leirak mi kup durai da mana makhut changu badagi mi gi pot hura laktuna khunai du dai da wathok lanthok oira pa kaya ma yauri maram masina drug chaba na hakteng na khunai si dei chaitheng pi haiba sima de chumla wafam ni masidagi amuk tasengna thamjani ba wafam amana drug na pirak liba Manipur khunai da chaitheng asi miyam na wakhan ta da badagi ni haiba sina amuk ki hena chumi khudam haiba bu Basa khaina amam ta house floor de pijage Speaker Sir Manipur khunai da leibiriba laisabi sing asina anambana nisha cha da ba
पाखंगदि नुंसीदबा निशा चाबा पाखंगदने हेना नुंसीना निंगबा कोइना निंगबगी चनबी मले मरम मसिना पाखंगसिंग असिजु नुपी कोइबा याना होनानबगी दमक्ता निशा चारकपा कया अमा यावदब नते मरम मसिना मणिपुर खुनाइदा लेबिरिबा लेसाबिसिंग अनमना खजिक्तंग द वरसु वखन ताबिरमगदि निशागी इपाक्तगी पाखंग खरगी पुंसीदे कनबा ngamlamgadabani मखा तारकोइना इन पंजनिंगबदि स्पीकर सार एकोइ मणिपुर सिदा लेरिबा खुनाइ सिदैदा लेरिबा मियोइ कया अमना ngасidi ड्रग ललोनबदा किंगपिन ओइरकपा कया अमा यावरि किंगपिन ओइबा मियोइ कया अमा मणिपुर खुनाइगी मियोइ यावरि ड्रग सिंग असिबु थारिबा प्रोड्यूसर हारगा खंगनबा मियोइ कया अमा मणिपुर खुनाइदगी यावरि ड्रग सिंग असिबु सप्लाई तौरिबा पेडलर हारगा खंगनबा मियोइ कया अमा मणिपुर खुनाइदगी यावरि ड्रग सिंग असिबु योलिबा सेलर ओइरिबा मियोइ कया अमा मणिपुर खुनाइदगी यावरि मरु ओइना ड्रग सिंग असिबु चारिबा कंज्यूमर ओइरिबा मियोइ कया अमा मणिपुर खुनाइदगी यावरि मरम मसिना किंगपिनदगी हौरगा कंज्यूमर फावबगी मरक सिदैदा लेरिबा मियोइ मणिपुर खुनाइदगी यावरिबा सिंग असिना खजिक खजिकतंग खंथाबिरे हारकांदा वखन ताब मियोय अमम ओइबिरमगदि ड्रग तुना मणिपुर खुनाइ सिदैदा पिरकलिबा चैथेंग असिदगी खर मखैदि कनबा ngamlamgadabani मसिंग मतंग सिदैदा खो याम चावना पंजनिंगबा अमना हुजिक मणिपुर की अंगम मथौ पॉलिटिकल लीडर सिंग ड्रग ललोनबदा सरुक हाक्थेंगना अमसुना कोइने यावी हाइबा मयामना खंगनरबा वाफमनि नुंसित सितना उना लेंगवा हौनदे मखोइना तौरुदना तौइ केसु हारकदौ नते मरम मसिना मदुगुमलबा पॉलिटिकल लीडर सिंग अदो कनाना थागलकनो हारगदि अखोइगी प्रजा सिंग असिना वखन तादबदगी अखोइगी चही मंगागी हकपु पैसा खरना मरम ओइरे हारकान योनथोगा अखोइना वखन तादबदगी मखोइ सिंग अदो थागतखिबनि अमसुंग काराइबा पॉलिटिकल लीडर सिंग अदुना वखन तादबना मरम ओइरे हारकान सिदैदा मांगहलकपा चैथेंग पिरकपा कया अमा लei खंगना मखोइना वखन तादबदगी तौगिबा सिंग अदुना वखन तादबा मयाम अमदुना पुलप पुनमिनरे हारकान सिदैदा मणिपुर खुनाइदा ड्रगना चैथेंग पिरकपनि हाइबसिमुदि तसेंगना चुमलबा वाफमनि कोई मणिपुर ड्रग चाबगी मसिंग मी नोम नोमगी असुम सुम हेंगलकली कोई मसिगी खुदम हाइबबु मतम अमदा सरकार की ओइना रिहेबिलिटेशन सेंटर से कुनगनी थोइ खक्तंग ने 2022 दा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फोंग रिपोर्ट की मतुंगिना प्राइवेट की सेंटर सिंग थारगा हुजिक पुना मणिपुर दा रिहेबिलिटेशन सेंटर यांखै निथोइ सुरे रिहेबिलिटेशन सेंटर करी की दमकता मसिंग हेंगलकली बनो रिहेबिलिटेशन सेंटर दा कना थमगदबनो हाइबसिंग सिगी हाउस ने हेना खंगनरबो वाफमनि मरम मसिना ज्ञान तादुना निशा चाब मसिंग हेंगलैगै मणिपुर खुनाइदा ड्रगना पिरकपा चैथेंग अदुगी मतिक हेलकनी वाखन तादुना निशा चाब मसिंग हेंगलकपा हाइबसिना सु मरम ओइरे हारकान निशा सुंगबगी मसिंग सु अदुगी मतिक चांगवांग हेंगलकनी मतंग सिदा पंजनिंगी नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मरम मसिना याम मरुइना हिरमसिगी मतंगना पंजनिंग वाफमदि मणिपुर की वांगमदगी मियोय कया अमना मणिपुर दा लेरिबा नहारोन सिंग असिबु लेखा ताना मांगखिनबग मुननबगी दमक्ता ड्रग से इंजले हायरकान सिदैदा ड्रग सिना मरम ओहेलकांदा मणिपुर खुनाइबु मुननबगी दमक्ता तौरकलिबा थागलकलिबा लांग कया मसि खक्तसु नतना मणिपुर मनुंगदा लेमिनरिबा फुरुप मसेनगी मरक्ता यंगथिनरकपदगी ड्रग की मसेनदा इंजनरिबा लांग कया मसिबु खंगना उना उसिनदुना लेरिबा अमसुं खंगना वांगांद्रिबा अमदि खंगदुना लेरिबा प्रजा सिंग असिना वखन तादबदगी ड्रग की चैथेंग से मणिपुर खुनाइदा हाक्थेंगना नंगमनि हाइबसिमदि तसेंगना चुमलबु वाफमनि तसेंगना ड्रग चारिबा मियोय अमना आइजे ड्रग चारुबदगी ऐसादा मांगजेबा खक्ता नतना खुनाइदा अमांगो ओइको हाइरबा ज्ञान तारबा वखल लेरबा मियोय अमा ओइरगदि मागी मगक समदा नमदुना कैदौनुंगदसु ड्रग चाउ हाइबा मतमदा कैदौनुंगसु यारोय अदुबु ट्रेजरी बेंच लोग ऑनरेबल मेंबर सिंग याम तोयना पनबिखिबा थबक फंगदबना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नंबर मोरकांदा निशा चाहलकपनि हाइबगी वाफम अमा याम चाउन हाउस फ्लोर दा थंबी मदुगी मतंग तुरै दैना हाइजनिंगबदि तसेंगना सरकार की थबक फंगद्रे हाइदुना निशा चागनी को हाइरिबा मियोय अदुगी वखल लोंदो मदुनी हाना सेमतोक दरकार लेरिजे मदुनी ज्ञान तादि हाइदरिबजे मरमसेना सरकार थबक फंगदि हाइदुना निशा चागनी हाइरिबा वखल लोंदो ज्ञान तादि हाइजबनी असि खक्तसु नतना जियो पॉलिटिक्स मतंग अमा याम तोयना ओपोजिशन साइड लोंगी ऑनरेबल मेंबर सिंग पनबिकी मदुगी मतंग इन हाइजनिंगबदि जियो पॉलिटिक्स ता गोल्डन ट्रेंगल ची की मनाक सिदैदा मणिपुर जे निंगोन अमगो मयुम पालक मनते गोल्डन ट्रेंगल लेत्रिंगाइदा मणिपुर लेरमबने गोल्डन ट्रेंगल दा ड्रग सुंबा हौजखरबसु मणिपुर दा ड्रग की प्रॉब्लम लेते ड्रग की प्रॉब्लम लाइसिदि काइना थंगदनी याम मरोइना पंजनिंग वाफम अमना मतम अमदा मैरा पाइबी सिंग याम कना निशाबन हाइदुना निशा थिंगमे ऑनरेबल मेंबर अमनसु हाइबिरमे 1947 गे ममांग ब्रिटिश लेरिंगाइ मतमदा निशाबल सिंगना ड्रग थिंगबा खोटबा मयाम तौरमी अदुबु चुमी ngasi अखोइना खनरिबसिदि ngasi के तांग काउबिर माले ऑनरेबल मेंबर डोमतंग निसिंग जगे ngasi तांग कुमापनी 2024 गे ngasi नैनरिबजे हुजिक चैथिंग सिदा नैनबनी मतमदुगी 41 दा इमाइबियन जिंगल लेरम वखल लोंदो नैनब नते मरम असिना तसेंग चुमलबा ngasi की मोशन असिबु हाउस फ्लोर के पास तौबिनबगी दमक्ता स्पीकर सार के अमसों हाउस पुनिंग चिंगसिनजरी थैंक यू Namarapam request manga magi matungda opposition ke member Laisram Sana Jauba Singh serial number 22 Laisram Sana Jauba Singh he will speak against the motion. Laisram Sana Jauba Singh serial number 22. Speaker sir,
America President Oibiramba Abraham Lincoln Habiram say democracy is the government of the people by the people and for the people and Habiram. Higher statements namang Tazaragang Sigi Motion Manipur Kunai the Drakis I think Nanglibasi Miam na Wakalta the Badagini Hibicity democracy sat Labama the Miam na Sakti Sinaki Batum Laba Langak passing at Nintina Langak Hitraga Hibidi Punglong Matungina the voice Haba Hitraga Sumang the Tynason Mosam Ko Mamna Mosan Zahan Makta Lalium the Opost. Speaker Sir Mosanasi Kadai Pobolan Bagde Abdo Masakana Tamzarake Ahan Bada Hoki Basahi Saniro Masida Malem da Drak the Laisu vibes na quite solve a problem or don't lalabni. Iram the money pusta su Mama among took the pan Kibalenga. With the permission of the Honorable Mr. Speaker, sir, ngasigi House ki motion Manipur Kunaida drug is saitheng nangliba asi miyamna wakhal tadabadagini. Motion asi aran ba madi yumpham yaudaba motion ama oibana ai samak strongly opposed tawjari loinana aigi oiba valid arguments sing speaker sagi mafamda categorically thamjari. Ahan bada matam kayagi mamangdagi lamdam sigi miyam hupna yu amadi mayai kaban nisha singi polam thingnabagi khongjang lepalaitana sangshinduna lagli adubu masigi ona tainabada state lengakna 2023 gi December 4 da Manipur Liquor Prohibition Act 1991 lokthokduna lamdam sida alcohol legalize tawki. National Drugs Dependence Treatment Center NDDTC amadi All India Institute of Medical Sciences AIMS na 2017-18 da piba report amagi matung ina top 10 alcohol dependent states singi manungda Manipur so amani habisini. Ngasidi iram da Manipur yu da irang na ba state ama oire masim yam na wakhan da badagi oikibanate sir. Ani subada criminalization of politics samadi politicization of investigation ki changna ka hena wangliba lamdam amada miyam na draki saitheng phangba habsidi hongna sani lamdam sigi politics samadi mikhalda yu amadi drug mayai kaban nisa ki polam sing shijina duna bot khomba gi chanabi asina in khalakliba naha kaya nisada Nisa sizin naraknabagi achoba maram ama oiri asigumba luching basing na lengak pa lamdam amada miyam na drug ki saitheng phangba habasidi masana dum taduna leirba wafam nisa ahum subada haina balai ngana pumlak pa habasi ihan hana makuk tagi pumba horai state ama kunai ama phaba habasi state adubu lengak liba lengak loishingi makhayam na poli ngasi lamdam sida lamdam sigi lengak na drug ki melta sanction lagliba war on drugs campaign asigi manung chana yamlaba drugs sing masing khangna phagat khre adubu ngasi phawada drug la lon ba mata loge ba chapsawa sairak pi ba thengna drisa Mari Subada Sok 2013 is January 11 Friday numita Imphal Tulihan Airport gi fagat khiba drugs tingi yamna controversy be case samadi 2018 gi June 19 Tuesday numita Sandel ADC gi former chairman Lungkho Sei Jawda gi fagat khiba 27 crore gi maman oigadaba heroin powder amadi drugs tingi casing hausikaramba phibam da lairi bage Gram gina zel kilo gina bel gi chanabi wail loisangi wail bicha city thingil da tainaba ngamdraga nasikong da tainaba ga chap manai masina lamdam sida drug lalon bagi masing hengar handuna lamdam sigi myamna drug ki saitheng phangak pani maramsna motion asi lalisa manga subada hantak ta pangthokhiba taranipan suba lok sabha gi mikhal ga mari leinana phagat khiba yu drug amadi mayai kaban nisagi chang india pumbagi yamna wangki mikhal ladu da mai paktuna mp oraba Mihut MP Sani Kontra Humdoi Habadi upon my MP Masingi Chadani Fumdoi di drug young na crime case kayada chen haiba ADR report lady bani asigumba lengak pa singna lengak pa lamda mamada drug is hating phangba haiba city hongna sani asumna lamdam sida myamna drug ki saitheng phangak pa haiba city Lengak iba lengak loy shingsi makoina drug lalo lakpada drug lalo mada yari basing asi micha mamata nate makoi ki tungda lai riba sangha sakti sel macha nate masimangna drug mafia singna maning makha tamna drug lalon mangambani maramasna mosana silalisa taruk subada ngasi phawada drug lalon drug ki mayokta lengak na mating thokpa ngamdana ngasi phawa lairi basinadi lairi ba lenga ngasi drug mafia khra gi khubam da lera ba hebasi singna ningai oi
मसीगे सुमथक्ता ममांगदा ड्रग फारुबा पुलिस ऑफिसर सिंग मरक्ता लेंगा के यामना चांगनो मुकनबगी वाथोक्स लेख्रे मसीना लमदम सिदा ड्रग की मतंगदा अचोब करप्शन हल्ले हैबसी मयक सिंगना ताइसा तरे सुबदा ngasi Assam Rifles amadi Central Paramilitary Force singna khura hangdana leiba lamdam sigi ching district singda state linga ke law and order yohanbang ngamdana sin kuki narco terrorist singbu maning makhata mahanduna popi thaba amadi drug lalon bada athing ba pidre basinadi leiriba central government na makhoi bu phongna sawali habasi mayek singna tai popi cultivation na maru oiba occupation na mo oriba sin kuki narco terrorist sing michangda Central government na sab yung nalipto na lairiba sinadi noong madi center instruction matong ina lamdam sida alcohol legalize tawkibagum state lengang na lamdam si semilon da yam na chang na ahong mapurakani haibagi namada poppy cultivation busu lamdam sida legalize taroklo hani aletesta asumna mathakta banjai khiba facts and figures sing asina mosina si make sing na lali haibu ulabani na yenaba yaudana house ki floor dagi withdraw ta winaba speaker sa gi pungin chingsinjare Thank you. Next, serial number 27, Raise Kulakam. Serial number 27. Mane achum changak padu da mane na kalure. Rais kolak pam lak trabo. Mapan tu eba adu di ma matang da nganga lage mage matang da sana tumbi laisram. Sana tumbi laisram kaure. Aduga rais kolak pam ju sem chan le ro. Sana tumbi laisram na serial number 28 ni. Serial number 28. Thomas Jefferson na hai mang takhan banataba leiba amagi miyambu phana amasung nungaina thamna ba haibasina aphaba lenga ki khwaidagi ahanba amasung maruiba pandamne. With the permission of the Honorable Speaker, sir, ngasi House ki motion Manipur ki khunai na drug ki chaithing nang libasi miyamna wakhal ta dabagi ni hariba motion asi ai thawai hakchang yaw ni ajaning de sir motion asi gi effect oiba Manipur khunai na drug ki chaithing nang liba amasung magi cause na miyamna wakhal ta dabagi ni haibasi ni sir effect asida Paliba Manipur khunai na chaithing nang liba haibasi gi matang khara haijarabada khunai amasung miyam gi tandu leita daba semilor amasung khunai lon gi chawkhat pa thindaba family breakdown leirakpa haiba singsine aduga masigi factor de multi factor oikhre Narcotic Control Bureau 2021 ki matungina geographical factor haibadi golden triangle ga nangna leiba masidan tana WHO ki matungina academic pressure mental health issue urbanization and the globalization government and the law enforcement challenges haiba sumba daita leiba wafam mayam se nathaiga miyam na wakhal ta dabagi ni haina taina ba maram na ko samasung ife anisi chana dabana motion si yamna lali sir motion si Lali una bidamakta ay goba makata ba pointing systematically analyze tawjage. Ahan bada Union Budget 2022-23 ki matungina Manipur se 28 subada lay Mr. Speaker sir. Aduga unemployment rate national average the 2021-22 da 4.8% lay naba matam dadi Manipur na 9% lay. Hai basi singi solution ase lengang na mapam matam chana lokhat pham thokpa lokhat pa wat pana drug ki trade ki mari lena ba activities sing de yauchal laki Mr. Speaker sir masida sunatana Mr. Speaker sir ju khantha duna yangbiu United Nations General Assembly 2016 da drug addiction bu public health approach to bayana ki adu laibak thi badi khoi ki Manipur da leiba NDPS Act 1985 sigi section 15 ki clause A amasung B da criminalization approach tha duna leibana Manipur da drug ki chaitheng nangli bani maramaduna motion ase lale sir Ani subada the news minute source ki matungina Manipur da leiba rehab ki full capacity oi aduga mo 25 to 50% di waiting list da leiba sing sidi makhoi da matam kuina ngai bana maram oiraga makhoi da treatment ki apama mang khiduna lakte hairi Northeast state ki manung da Manipur ki nupi sing na khwai da ki top ta 23.2% oiduna drug seasonable lei haiki
अदुबो नुपी सिंह तगी ओइबा rehab center ani dagi hena leite masi sarkar gi thausin jamna soiba makhane Mr. Speaker sir adu government gi machinery sing su yengsi makoina social and welfare gi guidelines sing bu niti niyam sung na indri amasung investigation rehab sing na tawdri Mr. Speaker sir masi khudam di June 2022 da ulau gi rehab te harassment maram oiraga thawai tha khiba inmate ama amasung Manipur Human Rights Commission na 2024 da rehab sing da yengsilu matam da guideline indre haina phongdok ki wafam le hai ba sing asi dai ta leba wafam sing sina thari ga pu maram na motion asi amuka sulale sir ahum sabada war on drugs gi act and policy masagi tongam leite aims and objectives leijade hana na chana duna leiba NDPS Act 1985 CRPC 1973 Indian Evidence Act 1872 masi implement to bakhatani 2017 dangi 2023 phawbada 2518 myoy phaki 3824 case register tawki 18,664 acre poppy planted areas manghanki adubu line of action da mijing changbagi mahut supply da mijing changbana 1.5 lakh drug youth affected masing leire hai ki Mr. Speaker sir masigi maramdi NDPS ase high conviction rate 77.2% hoibasu high pendency rate haibadi 80.2% oiri sir masigi maramdi exima gi section 36 ki clause A gi sub clause 4 da investigation matam da 180 days to 1 year fawba extend tawbana justice delayed justice denied haibo wafam dulai India gi law si mara leitaba ama chera puba budi mara leba tara thadok gi haibeloni masigi damak ta ningsing bay Chandel ADC gi special trial case number 100 of 2019 masina may glaraba khudal Mr. Speaker sir maramaduna motion is lale sir aroibada NDPS ki rule number 8 ki makha da poppy bu medicine gi damak ta plantation tawba ya handuna ngasi da maitai kuki narco terrorist na taba kuki narco terrorist na sung ngasi Manipur tandu leita da ba amasung kunai sida chaitheng nang halibani haiba sing ngasi da natana Manipur da liquor bus legalization tawkhriban haiba sing ma sarkar gi asoi ba kya jubuna na thairaga thamaga miyam na wakhal ta da taina ba maram na motion asi lali so from the facts and the circumstances Mr. Speaker sir gi through the treasury su punna aina appeal tawjari punna withdraw tawmina se aina thank you suna tamila suna tamiga la bigi matung da masage rise kola kondo rise kola kom laba margina serial number 27 ni opposer With the permission of the Mr. Speaker sir ngasi gi house ki motion Manipur khunai ra dak ki jaitheng nang libasi miyam na wakhal ta dabagini haibasini ngasi gi motion la se element ahum thona khaidok payai ahan bada drug haibase toxic oiba chemical substance natraga natural natraga man made haibadi mioi bagi body bu normal dagi puthokna chat pangam liba posak adubu ne aduga ani subada Manipuri khunai da thengnari ba samasya asina socially culturally economically individually thengnari ba wa drug ki chaitheng asna piri ba sibuni aduga ahum suba element da Manipur miyamna gyal ta dabagini hairi ba asina Manipur da drug thengna ba law natraga machinery policies kya leira ba so haibadi khudam oina NDPS 1985 amasung Manipur Manipur state policy on psychotropic substance 2019 asi leira ba so Manipur da haibadi Manipur na India gi oina 5 super rank da use to work state amo oidna leira ba asine asigi element ahom ase amaga yam chana ba interdependent oiba maram na motion ase yam zumi Mr. Speaker sir maram asina motion ase bu thawai hakchang yaw sawachawni motion asina praja gi responsibility su chengkhat maram asina motion ase bu sawachawni motion ase chumi haibu unabagi damak ai gi oiba mod khara mathang nau naina phongdok chegi ahan bada mayam na government gi responsibility han nai dun lere government na tawro isa gi responsibility ase yaw de kyamu ya mai bak de haibu gi example pi jege Pakistan ki Kansai 1987 asigi matungina mioi amana 100 gram cocaine natrage heroin korna farabdi sibagi dandi pibay haibi ek asigi matungina 2014 phau da mioi lising mari hena Pakistan da drug related oiba case da hat rabne asi yaw phau da hauji asuyana first oiba draconian oiba law asi leira so Pakistan da 2000 mioi 6.7 million drug user leidna walgi khwaidagi hena drug si naba country mo oidun lei basine basi similar oiba case ta Iran haiba country sigi war on drug policy ki manung channa 10 ke mioi lising tara hena publicly educated tawkhradam China da 2007 khakta da mioi lising mari hena educate tawgi bai paus le masi gumba ke ase leina haiba country sing ase ngasi phawa drug ki
लेबा समस्या आसिदगी नानथोकना चटपा ngमरत्रि मरमदि प्रजा सिंगी इनिशिएटिव यावदबा प्रजा सिंगी रेस्पोंसिबिलिटी लौदब मरमना मरम असना ngasi मोशन से अमुक सोहना चुमे हाय अनि सुबदा मणिपुर सरकार है ना अमुक सोहना हाय सिगी मरम अमुक सोहना पिजगे सरकार तंग ताइना भाइबसे मसी याम लाले मरमदि सरकार हाइबसिगी स्टेबल ओइबा परमानेंट ओइबा फ्यूचर लेते मसी डायनामिक नि होंगिबि याय इवन सम टाइम परबट फो तोरप याय नत्रगा एक्सीडेंटली और रोंगली डिसीजन लौखिबसु याय फॉर एग्जांपल ओइना अमेरिका की प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ना 1972 दा लौखिब हौखिबा वार ऑन ड्रग पॉलिसी की मनुंग चन हार्म रिडक्शन असे अहान बदि फजना फना मोंग ता मोंग चचरमी अदुबु कोना थंगदि व्हाइट अमेरिकन सिंगी इंटरेस्ट का सर्व तौरतुना ब्लैक अमेरिकन सिने दसा ताबेंगलकी ड्रग योन बाम सुंग ड्रग चाबा फाबगी होता ब्लैक अमेरिकन सिंग ओइना फगलकी हाइबदि 2017 फौदा 2.2 मिलियन ड्रग रिलेटेड केस द जेल लेबदा 60% दि ब्लैक अमेरिकन अमसुंग लेटिनो अमेरिकन सिंग ओइरकी मसीगी मनुंग द 40% अमदि करिसु मरा लेतब मीन हाइना इंस्टीट्यूशंस के आना पीबर रिपोर्ट ना फोंदोकली असिगुम बसे अखोइगी लेबाक असु पुन्ना चखटना अमतोइना ड्रग की लेरिबा प्रॉब्लम असे थेंगनमिनबगी महत्ता इसा इसागी कलेक्टिव ओइबर रिस्पांस असे लौमिनबगी महत्ता खोमसन तसनबगी महत्ता अखोइगी लुजिंगबसिंगना कम्युनिटी बेस्ड टर्निस तौबा कम्युनिटी बेस्ड रेहोटिक सिजिनबा से लेरिबासिनी मरम असना ngasi gi motion asida isa isa gi responsibility u chingthok maram na ngasi gi motion ase chum motion ase aroi bada motion madau karam na drug ase drug ki samasya se kohan ge dage haiba point khara ahan dhai jage mayam harm reduction supply chain adoda nainer ga lere masina tab khara leiri public yaw dabdi government khakta ngamoi infrastructure wangba equipment marang kain leiba government gi strength fazana kan ba USA dawji po drug thing mangam nate amasum public pressure lere kan legal binding fast track court ki mathau to hen gelakani ahum suba point da drug kanana sai kanana yoli haiba lekai lekai de loine khangna ba ngakani drug chaba yon ba ni mak yona ba public awareness to toba amasung mari suba point da community policing se toba community na dait loba community na haibidi loga khusam na dak ase muthat na ba puna hona mena lekai de kanana yoli kanana chai se puna khangna ri ba ngakani asum tawduna phaiba point mari asina su praja gi role ase leiri ba sai theng asi kokna bagi damak te initiative ase yamna chauna maru oina darkar tai haib se taklabani na ngasi gi motion ase house te yena bam phoyaw duna pastor na Mr. Speaker sir ge pungning jingsinjari thank you ngako mo nang supporter ra oh ngasi gi opposite na tharam ya dino ma ji supporter ni ko serial number 27 do ngang mo do supporter to ro ko da sita di opposite hairam ya do supporter on thok piro mathang da अब तो opposition अमुक तारे मोहम्मद तलहा भुइया और लाला serial number 31 मानो opposer नहीं मोहम्मद तलहा भुइया. With the permission of Honorable Speaker, ngasi gi house ki floor da thambiri ba motion Manipur khunai da drug ki chaitheng nangliba asi miyam na wakhal ta dabadagi ni hari ba motion asi Honorable Speaker democratic khunai amada lengak amana tawgada ba mangam sing pangthok ba ngamdraga miyam da taisin na ba hot na ba motion na mani Honorable Speaker ngasi aina opposition bench ki member ama oina house ki motion nasi chat na ba yadraba amadi failed state amana puthorpa narratives ni haibasi mek sing na takchege Honorable Speaker NAB department na piba tata amagi matung inna 2017 dagi 2023 fawbada drug related case ta fa khiba migi masing asi 2518 ni madugi manung dagi char sit thagatuna conviction to khibigi rate asi 0.5% khaktamak oi Honorable Speaker mi gi masing do ina pallabada mi oi tara mari khaktamak conviction to khiba asina ngasi gi lenga na chathariba war on drug asi political rhetoric ni amadi political slogan ni haibasi mek sing na taklabani Honorable Speaker lenga na drug ki problem asi maipuna na amadi pukchel sing na loisin na ba hot na de haibasi miyam na khangi masi gi mek laraba khudam haibabu 2018 da ADC gi chairman amagi official residence makte gi rate hendeta multi crore gi drug kaya marum fagalak matam aduda NDPS ki additional SP oiramba misak aduna NDPS Act ki additional SP oiramba misak aduna court ta pikhala khibe affidavit ta lenga ki mathak thongba mi oi kaya gi pressure lagi haina palli masi gi mathak ta investigation tawgada ba executive singna mathau fazana tawdabana amadi
खुदम चांगदम मतिक चाना पीबा ngamdabana कोने एक्यूट तोरखिबगी थौदोक कया अखोइना उबा फंगी ऑनरेबल स्पीकर हाइनिंग लिबदी ngasi लेंगाक असिना ड्रग की किंग पिन मयाम सिफारगा कन्विक्ट तौबा ngamdraga मियामना वखल तादबदगी ड्रग की चैथेंग नंगलिबनी हाइबसिदी थिंगेल द ताइनबा ngamdraga nasi खोंग द ताइनी हाइबदुग पांखक ओइरे ऑनरेबल स्पीकर ngasi की हाउस की मोशन नसी ताइवनबा अमा याव यावरी मरमदी अफब डेमोक्रेटिक खुनाइलोन अमददी लेंगाक लोय ओइरिबा सिंग असि हाना वखल ताबा अमा चंगी ड्रग की चैथेंग असि तसेंगना कोकल असि हाइबा तारगदी ऑनरेबल स्पीकर लेंगाक लोय ओइरिबा सिंग असि की थमोय सिंग असि हाना चामथोकपा अमा चंगी थमोय सेंगलकलबदी ड्रग की चैथेंग असि मतम इचंग चंगदना कोखन बंगमगनी हाइबसि मलेंगी पुवारिना साखिनी ऑनरेबल स्पीकर खुदम मोइना पल्लबदा चाइना द माउ जेडोंग न पॉपी लोइसिंखिबा यूएसए द रिचार्ड निक्सन न तौखिबा वार ऑन ड्रग अमदि एंड्रेस न कोलंबिया द तौखिबा प्लान कोलंबिया न कोका क्रॉप्स मुथतखिबगी पुवारि अखोना खंगी मसी पुनमक असि लेंगाक लोय ओइरिबा सिंग अदुना थमोय सेंगबा अमदि आयरन हैंड ओइबगी ngambani मियाम द ताइसिनरगा ड्रग की चैथेंग कोखन बंगम लोय हाबसि ट्रेजरी बेंच की मेंबर सिंग न मयक सेंग न खंगबिद्रबा माली ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर की खुनाई असी गोल्डन ट्रेंगल अमदी गोल्डन क्रिसेंट की अचौब सफू कयामरुम ले गोल्डन ट्रेंगल की खुनसाना पुथोक हेरोइन नंबर 4 की मखल ब्राउन शुगर की प्रोडक्शन यूनिट कयामरुम असीदी खुनाई असीदा लेरे मसीगी मथक्ता पुलिस डिपार्टमेंट न पीबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना मणिपुर की चिंसांग परेंग की अपुनबा 16,890 एकर्स पॉपी कल्टिवेशन तवी हाइना पीरी मसीगी हौरक फंदी मल्टीप्लायर ओरिजिन ओय मरमदी मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मीडिया सिंगना चिंगी इचिल इनाउ सिंग उनबा मतमदा अखोय की सेनमिटलोन पीबीयू पॉपी प्लांटेशन तोकचगे हैरखिबा थौदोक कया असिना मफम दुगी खुनाई दुगी सेनमिटलोन गा ड्रग चाउना मरी लेने हैबसि मे एक्सेंग न ताकलबनी ऑनरेबल स्पीकर लोइसिलकपोइना ngasiगी लोइसिलकपोइना ड्रग की चैथेंग असि मणिपुर की तसेंगना मुथत के हाइबा तारगदी पोटलम अहुम खक तौब दरकार ले अहानबदा डिमांड रिडक्शन असी तौगे हाइबा तारगदी ड्रग एडिक्शन ओइख्रबा मिओइ सिंगबु ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सिंग द थमलगा मखोइगी हानगी पुलसिरोल द हललकपा अनि सुबदा सप्लाई रिडक्शन असी तौनबगी अमता ngairaba पाम्बै हाइबबु एनडीपीएस एक्ट 1985 की मखादा पीरिबा चेराक सिंग असीदा अखन्नबा लो सिंग पास तौदुना अकनबा एक्शन कया लौकत दरकार नहीं अहुम सुबदा प्रोडक्शन रिडक्शन तौगे हाइबा तारगदी मणिपुर की चिंसांग परेंग सिंग द थारिबा पॉपी प्लांटेशन तौरिबा मफम सिंग असी पॉपी सिंग असी पाक्तक्तना मांगहंदुना मफम दुगी पुलसिरोल द चंगबा सेनमिट सिंग मतिक चाना पिबिरगा अखोइगी गवर्नमेंट ना मिटिंग चंगमा मथौ ताई आइना पीजख्रिबा फैक्ट्स एंड फिगर अमदी आर्गुमेंट सिंग असिना ngasi की हाउस की मोशन असी मे सेंग न लाले हाइना ताकलबनिया हाउस की मोशन असी विथड्रॉ तौबियु हाइना ऑनरेबल स्पीकर की पुनिंग जिंग सिंगजरी थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट मोहम्मद जाहिर खान ट्रेजरी बेंच मोहम्मद जाहिर खान लाया serial number 21 मोहम्मद जाहिर खान ममंगे पेज दा serial number 21 With the permission of the Mr. Speaker sir, ngasigi House of Pukhaliba motion Manipur ki khunai da nisagi drug ki saitheng nang liba si miyam na wakhal ta da bagini haiba motion asi yamna chumba maram na ngasi ina treasury bench famjari aina ngasi asugum laba motion asi chumne haiba unna bagi damakta ai goiba supportive oiba categorically ai main point sing khara thamjage miyam na wakhan ta da badagini haiba sina chumle madudi अखोइना ngसाइदगी opposition की bench ला बिरमना हाबिरमेबा अखोइगी policy maker सिंग अखोइगी legislature सिंगना सोइबदगिनी एना हाबिरमेबा सोइरिबा मिसिंगदुबु कनाना elect तौबी हाबदुदी ngसाइगी opposition bench की फंबिरिबा सिंगना understand तौदबा मालेबा ngसाइगी सोइरिबा अखोइगी legislature सिंगदु people सिंगना खनबनेबा अदुदी people सिंगना खलिबा legislature सिंगदु लाले खना खलिबा अखोइगी people सिंग अदुबु अखोइ वखल ताइ हाइगद्रब्रा हाइबु क्वेश्चन नंबर 1 opposition leader सिगी आइ मफम थमजनिगे नंबर 2 दा मियामना वखल तादबगिनी हाइबसी मियामना वखल तादबगिनी हाइबसी अखोइना उतके हाइब तारगदि अहान अनि सुबदा इना हाइनिंगिसी कसाइगी पॉलिसी अखोइदा ngसाइगी डिमांड रिडक्शन सप्लाई रिडक्शन मयामना मैम पनबिरमेबा ngसाइगी डिमांड रिडक्शन सप्लाई रिडक्शन प्रोडक्शन रिडक्शन हाइबसिंगदु अदु हंदन बताय हाइब तारगदि अखोइ मियामदु वखन तादे हाइबदु ताए हाइबनेबा अदुगा ngसाइगी अखोइगी opposition की बेंच तकी हाइबिरमबा
अखोई ngसाई गोल्डन ट्रायंगल गा नंगना मफमनेना अखोई से अदुकी मतिक ड्रग का अदुम सगोनरगा लई हाइबन ताकपिरमेबा अदुबो ngसाई अखोइना मियामना वखल तादबगिनी हाइबसिना ताइबदी करिनो हाइब मतमला अखोई ngसाई एजुकेटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी हाइब मखैसिंगसिगी 80% मखैदी लेजिस्लेचर कांगुना पाएबा हाइबदी अखोइना इलेक्ट तौरगा लैबा मिसिंगदुना 80% मखैदी मोइलो कौनसिलगा याउजिलेबा अदुना मरम का लोइ मोटपनेबा अदुगी महुत्ता मयाम ngसाई ओपोजिशन की लीडर्सना लैबिरमिदुना हाइबिरमिसिना मखोइना चोंसिलगा याउबगी मोटपनी हाइबनेबा हाइबदी जुडिशरी अमसुंग एजुकेटिव लेजिस्लेचर हाइबसी लेजिस्लेचर दुना पॉलिटिकल की ओइबा 80% तुम पासिलगा लैयबा अदुना ने अखोइगी ऑफिसर मखैसिंगसिना चुम चुम तौबा ngamdribas अदुदी अखोइना मेन पॉइंट दी करिना अखोइना खल्लिबा इलेक्ट तौरिबा अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगदुगी यामा मखुत चावबा लೈ हाबने अदुगी अखोइना खल्लिबा मी सिंगदु अखोइना चुमना खंद्रबनेना मसाना अरानबा तौरपनी हाबसी मसान तौरपनी हाबसी दुम ताबा ताबनेबा ngसाई अखोइना ngसाई खंग्रिबा मी सिंगसिना लाना तौरई ना हाइरगा लैरगा खंगबसी फाउदा मथंगी इलेक्शन लाकपा मतमदा ngसाई मसाई ओपोजिशन लीडर ना हाइबिरम सिंगदु लाले अखोइगी मियाम सिंग वखल तादबदगी सोइबनी ये अदुदी मियामगी वखल तादबगी नते पॉलिसी मेकर सोइबनी हाइबिरमनेबा मियाम वखल ताबा तारगदी ngasi मणिपुर की समाजता ड्रग की मायोकनरेसी सिंस टाइम इमेमोरियल दगिने हाइबा यायबा अदुदी अखोइना ngasi फाउदा लामथेंगनरइबा ड्रग की पोसिंगसि मियाम वखल तारगदी अखोइगी लेजिस्लेचर अखोइना खल्लिबा लेजिस्लेचरसिंगसि अखोइना करिगिदमक्ता चुमना खंद्रिबनोबा अदुदी मियामगी वखल तारिब्रबदु अनि सुबदा ngसाई हाइबिरम ओपोजिशन की बेंस की हाइबिरम मियाम की ओइबा अखोइगी पॉलिसी सेम मतमदा मोइना लोना पाइसिलगा लैबगिनी अदगी अदु तौबगिनी अदा तौबगिनी हारमेबा अदुगा अखोइगी ngसाई ओपोजिशन बेंच तगी हाइबिरमबा अखोइगी गवर्नमेंट की अखोइगी लैबिरिबा अखोइगी एजुकेटिव कांगबुना ngसाई थौसन थौगाई तौबा मतमदा मिचंग मिखाई नाइबा अदगी पुलिस की अदुगी अदागी हाइरेबा अदुदी ngसाई अखोइना येंबा याबसी डिमांड रिडक्शन हाइबदुदा अखोइना येंबा याबसी डिमांड याम लई हाइबदे अखोइगी पीपल सिंग अंडरस्टैंड तौदेबा इति ड्रग सिजनरगा इगोंदा अमांगबा लई अइगोंदा अदु तौवी हाइबदु खंगदबगी अखोइदा कैदवी वखल तादबगी अदुगी पोतो लईबनेबा अदुदी अखोइगी डिमांड सिंगसि रिडक्शन तौबगी ngसाई हाइबिरमदु डिमांड याम लईरगदी अखोइगी वखल तादे हाबने अदुदी अखोइ वखल तालंगाइगी दमकता कैदबो ताई अखोइगी मेंटालिटी यामना फबा तायबा मेंटालिटी फबा हाइसे गवर्नमेंट की अखोइगी गवर्नमेंट खल्लिबा गवर्नमेंट सिंगसिना मोहगी ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम फजबा सेमा कांदा अखोइगी मेंटालिटी से चेंज तौनबगी अदुगु पॉलिसी सेमक्तोइने अदुगुंबा पॉलिसी सेमक्कदबा अखोइगी लेजिस्लेचर सिंगदुबु अखोइना लाना सुम थागतलगा बखोइना असौबा अचुंबा सेमक्कनी हाबदु अदुम मसा लांदुना लैरबनेबा अदु ngसाई ओपोजिशन बेंचना अदुम गवर्नमेंट सिकनाना सेमबनो people ni elect tawraga semane adu taragadi people na elect tawraga semba singsi akhoi opposition bench na khangdaba am leireba swaida people are a master leader are a servant habani hadi people na ngamdaba thabang amata leidaba india ki prithvi ki history de yang seba hada da thoki bangladesh ki yang seba people na yadaba gi ni Sheikh Hasina do ga doki ma resign tawki to aduna akhoi ki people haiba se sina master ni leader haiba se servant neba aduna ngasai opposition bench na akhoi ki leader kana semi people semi adudi akhoi people sing sina understand tawragadi ngasai khul leader sing du so afaba leader ama thakar patrisi wakhal ta da bagini haiba su chumdabra haiba neba aduna aina hairiba ngasigi asungba wafam sing asina maram wara kana ngasi summe madudi ta e kaino haiba matamda manipur khunai da drug ki chaitheng nang libasi miyamna wakhal ta da bagini haibasi tasena chumma maram nang asigi asugumba ngasigi hausa pokol eba motion asi pass to binaba ai speaker ke through da request tawjari thank you Muhammad Yasir gi mathang da na ta hojik mathang da Muhammad Yasir serial number 29 Muhammad Yasir serial number 29 masuk opposar oina ngangadaba With the permission of Mr. Speaker, sir, ngasi ke house na khana biriba motion Manipur khunai da drug ki chaitheng phangliba si miyam na wakhal ta dabagi ne haribo afam ase taseng namaki lale sida miyam haina palliba si kanabuno haiba sine ahan bada khangdokpa ma mathau tariba si miyam haiba matamda praja
मणिपुर खुंदा लेता प्रजा पुनमक मियाम सिदा मियाम है लौब यारोय करी मरंगी हाइबा मतमदा सिदा ड्रग की कारबार तौरिबा मियोसिंग असी नोंगमगी सुर तालगा चारिबा लेता लाइरबा इमुंग अमता ड्रग की कारबार तौवा थेंगनदे ड्रग की कारबार मरु ओइना तौरिबा सिंगसी लेबा के अचौ असांग पैसा पाइबा फमथोन बंग हक्तनी अदुगा हजिक ट्रेजरी बेंच की मरुप सिंह हाइबिरंबा वफम अमना अखोइना इलेक्शन तौबा मतमदा वखन तादना खल्ली हैसे सी तसेंगनमक की लाली प्रजाना वखन तारमदब तारगदि हंदकी एमपी इलेक्शन सिदा करीगुंबा बीजेपी ना करम यायबा डायरेक्ट ओइना हाइरबा मतमदा प्रजाना वखन ताबदुनबु मरम ओइरगा हंदकी एमपी इलेक्शन सिदा इसान डायरेक्ट सेंट्रिक सेंगना उरबा अदुनी अहानबददि अखोइना थगतपा मतमदा मा अदुना फत्तना तवरकनी अदु खंगदबना मरम ओइरगा थगलुबनेबा अदुबो करीगुंबा माना फत्तना तवरपना मरम ओइरगा थगलिबा मीसिंग अदु हजु फत्रे खंगबना मरम ओइरगा हंदकी एमपी इलेक्शन दा मयक सेंगना उबा फंगनेबा अदुगा पृथ्वी की फावरबा साइंटिस्ट नेपोलियन बोनापार्टना हाइबिरमी पृथ्वी अफब ममा अमा पियो पृथ्वी जोय तौगे हाइना पृथ्वी जोय तौगे हाइना हजे हजे पालिब लेंगाक असी पालिब लेंगाक असिना तसेंगनमकी असेंगबा अचुंब चटप तारगदि मणिपुर की प्रजा सिंग असी अचुंब माइकैदा पुरक्पा तसेंगनमकी ngangani हजिकी लेबा की फमनाइब पाइरिबा मियोसिंग असिना ड्रग की कारबारदा चेनरंबगी न्यूज़पेपरदा तत्तना उबा फंगलिबा दुनी मखोइना करिगुंबा भोट की मतमदा चमजरबा प्रजा मयामदा निशा पिसदुना भोट खोमी करिगुंबा भोट खोमी मखोइगुंबा निशा पिचरगा भोट खोमीबा मखोइगुंबा सिंगसिना भोट करा अब मतुंगदा ड्रग थिंगनबगिनी हाइना अफब थबक अमता तौरक्पा ngamde Thank you. Hello, mathangda phajana honaro. Mathangda Khundrakpam Laija opposition bench ki serial number 33 Khundrakpam Laija. La. Serial number 33 Khundrakpam Laija opposer. Mr. Speaker, sir, ngasi House da nainariba topic asi ki title Manipur khunai da drug ki jaitheng nangliba haibasi miyamna wakhau ta da bagini haibasi yamna chauna aramba wafamni lengang na tungkoina chatnaba yagado drug ki policy thamdabana ni haigadobani hojik media asi mass media orabani kanana kari tauribage haibasi khudak da khangnariba ngaktani tainafam thokpada taina draga miyamna wakhau ta da bagini haibasi yamna chauna aramba wafamni Wakal tada bahai basi lenga wild pari basing asini miyam na wakal tada banate. Drug ki wathok asi barat ki achauba isu ama oribani masi karidagi oragli bano hai basi lenga na yam na cheksin yeng simbagi tangai fadaba lei. Madugi kudam lupa crore chani chahumgi mamal oigoduba drug fa ki bagi pau miyam na pau ki pau che singdagi fangli bani. Drug chaw na fa ki bagi pau mayek sing na fanglagasu matik chaba chairak pi ki bagi pau miyam na fangnakhide.
मसीदगी मियामना चिंगनरिबसी ड्रग ललोनबा हाइबसी मिचम अमना हेक्ता यादबा लेंगा वायर पारिबसिंगा यामना नकनबा मियोइसिंगतना ड्रग ललोनबगी थौब्रेल ओइब्रा हाइना मियामना चिंगनबा लेरिबनी असिगुम्बा फिबम असिदा मैरा पाइबी निसाबंदी लेकागी क्लबना चिंगबसिंगना फनमक कन होनरबसु ड्रग थिंगबा हाइबसी ओइबा यारोय मरम अदुना ngasi मियामना ड्रग की चैथेंग नंगलिबा असि मियामना वखल तादबगी नते चांगदमनबगी ताइबंग असिदा मांगजल थाबा खुनाय अमा ओइनबो होनबा हाइबसी पॉलिसी अमा थमदना होनरबदी मांगजल थाबा खुनाय हाइबसी ओइबा यारोय मदुगी खुदम ओलंपिक की मेडल टेलीदा अखोइना उरिबसनी सेनमिलोन की माइकैदसु चाउखरबा भारत असि अतोप लेबाकसिंदगी सेंजाव मयाम पुबगी पाउतारी लानफमदा सिजिननबा खुलाय अतोप लेबाकसिंदगी लेरी असिना चिंगबा पुनमक असि मियामगी असोइबरा अमदी मियामना वखल तादबगी नते लेंगाना पॉलिसी थमदबगी ओरिबा गाक्तनी भारत की राजनीति कांगबु मयाम अमा लेरिबसी मियामगी ओइना प्रिंसिपल पॉलिटिक्स तौदे सेंटिमेंट अमादा इशू सागपा गाक्तो ओइना उरे मदुनादि करमना मियामबु वखल लेता हनबा नागरिक ओहनबा ngamdori भारत की नागरिक हारिबसी मणिपुरी एखोइसु यारिबनी नागरिक सिंना नागरिक अधिकार चुमना सिजिनबा ngamlaktabagi maramdi hingnaba honabala ngamlaktabanani hingnaba honaba haibasi miyoibagi tangai fadaba थादोकपा यारोइदबा मथौनी ड्रग हाइबसी मियोइबगा थादोकपा यारोइदबा पोसक अमनी मरमदुना मेडिकल लैंग्वेजता लाइफ सेविंग ड्रग हारिबसिनी ख्वाइदगी अवांग थाकता लेरिबा लेबाकसिंग कयादसु ड्रग मुथतपा हाइबसी ओइबा यारोइ तबुदबु ड्रग कमदौना सिजिननी ड्रग हाइबसी करिनो हाइबना चिंगबा असि मियामना मजा खंगनबा होनबा हाइबसी लेंगा की तंगाई फदबा मथौनी मालेमगी अहानबा लांजावगी ममांगदा अमेरिका लेंगाकना अमेरिकन प्रोहिबिजन एक्ट हौदोके मतमदा अमेरिका कांगकोंग जायकी मतम अदुदा अमेरिका की लेंगाक पारिबसिंगना चाउखरबा वातोक अदु मतम खरदंगी मनुंगदा वारोइसिन पुरखी हौजिकसु अमेरिका लेंगाकता अमेरिकन प्रोहिबिजन एक्ट अदुमक चटनरी चीना लेबाकतसु चाउखरबा वातो चीना लेबाकतसु ओपियम वार हाइदुना चाउखरबा वाथोक अमा थोकी मदुना मरम ओरगा चीना खुनाइबु मालेमदगी मुतखिबा याबगी फिबमदा लेखी मतम अदुदा चीना की खुना लेंगाक पारिबसिंगना मखोइगी मरमदमदा चनगदोबा ड्रग लो डिक्टेटर की मसक ओइबा आइन अमा पुथोलगा चीना खुनाइबु तमथिराबा ओपियम हारिबा ड्रग असिदगी कनबिबा ngamखी हौजिकसु अमेरिका अमदी चीनादा ड्रग लो अदुमक चटनरी अमेरिका अमदी चीनादा थोकिबा थौदोकसिंग असिदगी अखोइना खंगबा ngamli madudi खुनाय अमगी मियोइसिंगबु वाखल लेता हन्ननबा होनबा हाइबसी लेंगाकी मथौनी हाइबसिनी मिस्टर स्पीकर सर ngasi हाउस ता थमलिबा टॉपिक असि लेंगाकता ताइनबिगदुबनी मियामदा ताइनबिगदुबा नते मरम अदुना आइना ओपोज तौजरी थैंक यू सर लाइजुगी मथंगदा ट्रेजरी बेंच की serial number 15 चिचिता हो रहा है serial number 15 शाह आलम serial first page की serial number 15 शाह आलम will speak in favor of the motion. With the permission of Mr. Speaker, sir, Manipur Khunai the Draki Chathing and Libas Miam Wakanta, the beginning, Hariba Piriba Topesiam Sumhana Pukasage, Masia Ningi Jarsing Somukta Kantabiu. Miam Namadi Luna Suya, the Kanglabasi Basum, Hinganun, Tamliba Mutatriba, Simiam, Ecocho Wakandi Kaledu, Exandi Log the Habanatabra. Masiki Tabosida, Paula Basin Kama Chain have Simiam the Kangra of Homni, Adubu. Miam Pada Kudigi Hena, Kanbu Kari Bulari became Makogi Power, Kana Sim Kibano, Kadobagi Miam the Timangam Dribno. Namlo Maram de Aigida Pugadam Nimasika Supuning Day. Masiki Wakanasi Tadok Minaka Pulap Manaka Mukta Ding Asika whole thing like Sudan and when Kudam PJK, I Samak Draxara Hena Kalasi. Lekamiam na Aibo, Centara Tamnabon regulare, Lekamiam Pulaga Masika Digino Kanataki Low Habatigate. Victim or bike laying a boat regulate, Adu Batar of the Lakai Daiga Samina Bayabam Sector Patabani. Like Draki came based to Amadi no Monombigi, a one is funny and a Pirabaso. Hakangi Puningi or Hangi Apamba Lakmomatum than me could a camp queen of Pipate Kantawangam Doino. Lekamiam the Boto do not can give MLA Minister Sing, MLA Minister Sing, address a Timangam Ladra, Parzai died the Camta later. Farene, MLA Mantri Sing Centra Asigimapu, Dilar or Kamdoba. A Komasan Amaga like Pum the Logs from the Watian Rega Faratra, Faroi. Mahogi Power, Mahogi Hingalibasicana, no, Miam Natabra, Adu Kariga Kono to Mina lady. Hoi to me, Mahoy and Hatkadam Haraga, Mahoy and Hatkam Haraga.
नोमो नोमो खुरा खुनाई से फरकदर फारो अपुन मन पांगने अदु पुन बदि पुनते साकारना थिंग मखोगी मथौनी मखोगी मथौ तौदे अखोय कयम कुन मखोगी मथौनी खंदुनी अखोय कयम कुन मखोगी मथौनी खंदुना लेखि हाइबनो मियामना साकार सेबनी साकार की पावर मियाम गिनी हजिन हजिन सोरे मसीदा यानिंग्द्रिब मसीदा मियाम नदर हिंगन बने हाबजिदा यानिंग्द्रिब से करी खल गनो हुनादी दैतुं वाते मसीगी पौरोसी मदि काउ जानिंगदे मियाम एखो सिमिकप थोलसे ताकपनी आई चाखुब मई मुत्रग लोरे आई इचा सुद्रक चाद्रग लोरे हाइदुन लाइथोकप वखलोन सिदि समाज सिदा आई हिंगले हाइब कौथोकपनी जेनेरेशन अमा फरग तुंगिसु फगन हेनिंगाई लेते लिमिट पिपिउ लै हारगदे ड्रग मागी मागी हौजी हौजिसु हिंगली मसी के आमा लोन चरंगने मसी लाइकाइना अमदि इमुंग मुनु सोइदना खंगनी मसी करिगी थिकते करिगी एक्शन लौते कनाबु किरिबनो मसी द मियाम ड्रग जोखतबग चप मानै करमना हाइरोइदौरी मियाम ड्रग पिचाई अमदि चाइ मियाम ड्रग पिचाई अमदि चाइ हाइजबनसे तफम थोप मियाम प्रजा अखोगी थौते अमत तौदे हाइजबनी लोना यादर ड्रग सिंगी मनुंग मिंग ओइना पंजाब नंबर 4 डब्ल्यू टेबलेट ना चिंग सिंग सप्लायर तौरब सिंग अदो थिंगबगी महत्ता चारिब सिंग अदु खक सेंटर थमलगा फरदरा फारोय अनिमक थिंग दरकार ओय मियाम अखोना सुम येंगदुना लेडी फ्यूचर दे इराइबा असि फरक लैरोय बायोलॉजिकल फैक्टर 40 to 60% दे दक सिजनब पमलकली मेंटेन फैक्टर से मरम ओय पुनम असि एनवायरनमेंट फैक्टर ओय अदुबु मसी येंगदुना लेगद्रा मियाम नसु मसी थिंगफम थोई करिगी थिंगदे यामना बदर कनाना पुछिले करिगी तुमिने लेरे मसी पुनमक मियाम प्रजा अखोगी शक्ति सोमने हाइना थमजगे नसे अपोजिशन कंगु सिंगना तेजरी बेंच की मी लाक्तब सिंगसिबो तेजरी बेंच की मी लाक्तब सिंगसिबो मोशन से ngमरो हाइना लाक्तबने हाइजे आइन हंगनिंगी ते अपोजिशन बेंच की मीसु मैम लाक्तब याउकी अदुम होइना मोशन से चुमी कक ngमरो हाइना लाक्तबने हाइना थमजगे मिस्टर थैंक यू Thank you. Now, matang se mi ohum maridang asal eko. Matang se opposition bank ke Sandham Julia. Sandham Julia. Sandham Julia. Serial number 34. 34. Serial number 34. Ma opposer ni. ngasi speaker sir dagi motion asigi matangda ayaba lawraba matungda Mr. Speaker ngasi motion asi aduki matik lali haina ai isamak thawai hakchang yauna suya yajaningde tasengna masi ai isagi makha yamna pole any kinds of drugs seasonary afaba mi oge phattaba mi oge haibase isa gi khutta loina leiba ngaktani you kwa talab sadal makhal kaya gi number 4 heroin kapa wy tabbe seasonaba asina chingba kaya ama leikhre masida makhoina phattaba lambida seasonana bigi damakta akhoina puthoki banate mase karigumba amada haibadi aikoina ana layengi damakta seasonana bigi damakta puthoki ba adugumba makhal amagi drug ni adubu ngasi mare masida naha kaya asina phattaba lambi asida naрактuna adumak lagli N10 hariba drug asi nitrogen 10 tablet haibani masi nitrazepam haiba asina yaroga semba tablet amani insomnia hariba laina asigi damakta sem khiba tablet ni masi insomnia habidi aikhogi hakchangda adugi matik waba aduga tumningan ba pokpa kariguma thabak ama tawgi haiba matamda tawba ngamdaba aduga aikhoina ningsing ba thokpada adugi matik waba adugumna ba makhalgi laina makhal amani masida maru oina pregnancy oiba nupi singdana anamba seasonaba aduguma makhal ki drug ase seasonay masida wy tablet hariba asi wy tablet hariba drug asi metrap wy tablet hariba drug asi akoina lambi asida phattaba lambi asida pushinduna adumak chatli masida
WY adumak chatli aikoina drug ase naharol kaya asina fattabada adumak chattuna ngasi fawba leiri masida aikoina aigi oiba mod khara fongdok ningi madudi hauzik inkhalakliba naharol kaya asina ngasi maksu drug asida laichuduna adumak leiri makhoi sting ase masagi emotional adubu fathaba ngamdaba adugumlaba misakni ngasi aina haizaning badi hauzik malem asida oiriba drug asigi matangda adugi matik thingba ngamdana ngasi fawba lakli masi punama ase thingba aikoina pame Englising amaga jamapan marfuda series tagi drug edit kaya ama HIV positive oiduna mioi kaya naharol kaya masing khangdana ngasi fawbas kaya ama sihan kre adubu ngasi fawba government Manipur government na thaudang asi paikhatpa ngamdri nisada phongna chabiribi sting ase masana masagi khongda thangna yanthachabaga chap manei makhoi sting asigi damakta aikoina paikhat payaba thaudang adu government gi maikaidigi paikhat pinaba haizari masigi drug asigi matangda aikoi ngasi fawbasu adumak leiri mai loop kaya amadi maya padi singna ngasi fawba thingnamagi damakta mami tarabasu ngasi fawba thingba ngamdana adumak leiri masi pumnamak ase ubiduna aikoina marufangna muthatnabagi damakta hotnaminasi haiduna muthatpa haiba ase marufangna muthatpiu haina marufangna muthatnabagi damakta aikoina haizari government gi maikaidagi ngasi aikoigi malem aseda thingba ngamdraba drug ase thingbinaba hotnabiu haina aigi wafamdagi haizaningi motion asi lanbana Motion asi lanmana house asi dagi pass tawinaba Mr. Speaker gi pukning tingsinjari thagachari. Thank you. The next speaker, that is the last debater of the Treasury bench, is serial number 32 Aira, A-E-I-R-A. Serial number 32 Aira. Mahakna motion asi sogat laga Treasury bench ki taraf tagi ngambi gani arwai boina. With the permissions of Honorable Speaker, ngasigi August House to Florida thambiriba motion Manipur khunai da ki chaitheng nangliba si miyam wakal tadabadagini haiba motion asi yamna chumba kakninga yaudaba motion amakhakni haina motion asi chummi haina taknabagidama aigi valid over argument khara thamjari madudi Mr. Speaker malengi puwari kaya da chawkhalamba khunai kaya drug namaram oiduna manghalakpagi puwari kaya khoina khangi khudomoina hairabada Chinese civilization haiba asi yamna maming chatpa civilization amani adubu 18th century gi King Dynasty gi matamda masi sorry masigi Chinese civilization asi 18th century King Dynasty gi matamda British colonialism singna Chinese miyam gi production singbu lemna pu khinabagi damakta
opium pizaduna Chinese miyambu nisagi ipakta tawhanduna nisagi ipakta tawhanduna sorry यार मथंग फजन होनो यानी अदुगा opposition bench की रोई लोइबा debate competitor serial number 35 Makak Mayum Nawaz Khan mana opposition bench की अरोई बा speaker नी serial number 35 With the permission of Mr. Speaker, sir, ngasigi House motion Manipur Kunaida drug ki chaitheng nang libasi miyamna wakal ta dabgani hairiba miyamna wakal ta dabgani hairiba motion asi Manipur da pokpa lamdam sida chawrakpa lamdam sigi ising nungsit chapchana khanguna maram oiraga motion asi lan madagi isamo oppose tawjabani motion asi lal habagi maramdi Manipur hairiba state asi democracy chatpa amadi central lengak leiba lamdam amakhaktani democracy ki yumbi singda ahan ba yumbi ahan bada legislature oirakadaba miyoi sing MLA MP sing ado drug ki case tak senarabasu vote lepe halle makoina vote karba matungda makoi gi karbar amadi makoi gi drug karbar thinglakadaba anoba khongthang amadi akanba long asi phawa semdri makoina vote kana photna bada corruption amadi drug chawna sijinare makoina vote kara matungda makoina chinglakadaba akanba lo amadi akanba lo ngasi phawa semdri masina maram oiraga lamdam sida Manipur Khunai da drug ki jaitheng dang libani miyam da wakal ta da bagina te makoina makoi gi drug pharubasu aigi mini adu tawgani ada tawgani transfer tawgani handa ki handuna thambadagi lamdam sida drug ti jaitheng dang libani miyam da wakal ta da bagina te ani subada executive oiriba habadi law pai riba khoi gi police habadi law pai riba khoi gi police sing habadi phamlaiba sing na makoina thabuk changlak matam da corruption gi mateng na thabak changlak pana makhoi gi sel sing adu hanjina ba hona bada achumba amade afaba thabuk sing tawbagi mahut lamdam sida karbar changlo tawriba miyoi sing adu maru phangna muthan angai gi anau khongthang ama phu lokhatte makoina anau khongthang ama phu lokhat kidre lokhat na ba honar ba tar basu lamdam sida thokliba thawdo wathok sing habadi drug karbar tawrba miyoi sing adugi tamakta anau khongthang ama phu lokhatre lokhat masina maram oiraga lamdam sida Manipur miyam na chaitheng nangliba drug ki chaitheng nangliba simyan wakhal ta da baginatte lengak lon suan badagini ahum subada judiciary oigada just masing sunda laitaba miyam judiciary oigada just masing sunda laitaba amadi oil sangi staff hiram khudimakta wala ko masing na casing adu pending haiduna namsin duna thambadagi casing adu miyam khangda matik chana warak pidaba amadi matang chana chairak pihogdaba chairak pi gani haina tawringai matamda number 4 na jam on kibas yaudaba natte masita sunatana yelentary award guarantee award phanglaba miyoi phawba Galentary of Panglava Mui Power Draki Kesta and Ramba Yakrabani, Masimagna, Lamdam Sida Draki Tang Libani. Marie Subada media, Marie Suba Democracy, Marie Suba Makoni Haina Riba Media so Madumangai, Lamdam Sida, Maningtam, the media, the Wangang Bear, the Wangang Robaso, Aningwa Pam Pongtok Robaso, Aningwa Pam Pongtok Robaso, Aquida, Locoptanam San Biba Amadi. Masita sunatana editorama bu draking pinsingi mathakta wa amangang lubagi tamakta phana ba hajin tana bu yaw khrabani masimagna Manipur Khunai da drak ki chaitheng dang libasi miya do khalta da bagina te lenga lon son bagini manga subada lamdam sida manga subada akhoi gi
लेंगा की वार ऑन ड्रग वारी ऑन ड्रग ओइदुन लेले वार ऑन ड्रग तौदरे पॉपी प्लांटेशन मुथत पंगमदे अमदि पॉपी प्लांटेशन मुथत नंगाई दमक्ता चटपत यांथत पचत लिबने चलब सुमयो लोक लोइर मतुंगदा मखोइगी मरु लोखरबा पांबी सिंग अदु सेंगदोकपि बसत पगुम ओइना ममिंग तेगुइना लेरे मंगा सुबदा तरुक सुबदा गोल्डन ट्रायंगल लिमथंग दरिबा बॉर्डर सिंग border fencing asi phawang ning thi jana tawde amadi border fencing tawdabagi border fencing tawdabana drug pusalakpada chauna mateng pangle amadi border da nga kadaba central forcing imphal mayol da aphaw saduna leire amadi tare subada drug kingpin sim phagadra hairaga mobile track tawduna phagadra hairaga facebook ta lenga leba angak pasing democracy kan nabai damakta wafam phungdokpa miyo oina phaduna एक्शन यंबियु ले मथारोय हाइदुना की हंदुना मियोइसिंग दुबु फादुना थमले अमदि असिगुंबा कया असिना लमदम सिदा ड्रग की जैथेंग दंगलिबनि म्याम वखल तादबगी नत्ते अदु असिगुंबा मयासी येंगदबिदा म्याम द ताइनबदि लंबी द मी खनाबा ngam हौदरगा युमगी मुंगदा नुपि अंगांग द पुबगा पांखक ओगिना दना वसना सि लानबना ऑनरेबल मिस्टर स्पीकर सर ना हाउस तगी विथड्रॉ तविना प्लीज थैंक यू हाउस के लीडर ट्रेजरी बैंक के मुभर दो ट्रेजरी बैंक के मुभर नत्रगा मागी बिहापता members of the one of the members of the treasury bench namini anidang waroisin ngangibu mayam dugi leader of the house oina mana tasin khomjindana khongadab do adai de bill se pass order tawra se bhor la aneba kari haining ba yanan ba mubar se ma ore suyai mai mohota mo ore suyai mai snam kare mainam sek tania rani mana mubar oi gibani adu natraga so any rupama ore so any member warosin khara number p badadi yauroi adu bo opinion of the house nana chumbing aidana muktang aroi banna thanamo ba mayam ge mo logdring ida मागे दे नंबर दी यावर अरुण में स्पीकर सार देगे अयाव लौजरबगी तुंगदा ngasi house da khana biriba ngasi ki motion ngasi ki matang da supplement point oina treasury bench lom dagi honorable mover leader of the house imut chinjara kanda ehang na thamjening bo afam adudi khoi ngasai dagi satharak ba ngasi house proceeding e khoi yam kumna tajare khoi opposition side long dagi honorable member sing sina thambiriba observation khoi yam kumna khana nainarobagi tungda khoi gi treasury bench lom dagi su kumna khanjara kanda thambi khiba yaning de haibagi observation sing ngasi point amani khaktang na sap manaba maduda pulap kaman noina samin nakhibana maram oira kanda hairiba maram amani khaktang duna yumpham oira kanda motion asibu house floor da lan lamjing nabadi tawbiganu laibak thibana ekhoi ngasi tasengna motion asi deida support tawkhiba treasury bench long ki honorable member sing masing yamde opposition side lomna masing yambe heli aduna masing yambe heli haiduna ekhoi mayamna motion asi withdraw tawnana bagi wakhal londa lana chatpa tawbiganu pramana matang pijarabada ekhoi mayam hena khangnarabani sokna khiba mahabharat ki lan machimanaw manga ga chamanga sokna bani mising yami haiduna chamana lan ngamkhidei manga na ngamkhi maram asina tasengna chumlaba wafam ama ireibak iramdam asigi oina kupna khalagadi tasengna manipur khonai na wakhan ta dabadagi drug ki oiba saithing sina manipur khonai da akaibam oirakpani haibase tasengna chumlaba wafam ama oibana mising yamlabasu opposition side longi honorable members singi pressure dagi withdraw tawibagi mohota laibaki khanbira kanda motion asibu house floor dagi pass tawbina bagi damak speaker sargi amadi house puning chingsinjari thank you now object debate close tore aduna number 10 chilingai ge jaja humna number 10 chilingai ge marak asida aigi thau house ki voting tawrasi voting du tawraba matung da akoi ge jaja humna khara khara ngangani aduga ai ngangani aduga prize debate ki first second third position lepadu aduda lauthokani hoje mak number 10 chin bagi question bagi aduda noi ge organizer sing na mateng pango aduga akoi hoje voting tawdorip se jaja hum di yauroi speaker yauroi aduga
कनोगी टाइम कीपर यावरोय भोट पीबदा लेमोरीबा पुनमक से डिबेटर सिंगने ऑडियंस ने मसीगा हाउस के मनुंग दा लेबिरीबा पुनमक से हाउस के मेंबर नी डेलीगेट मेंबर ने हाइना लौजरगा हौजिकी टॉपिक असिगी मतंग दा खनन नेनाबसी मयाम अमा असेंबली कनोसिदा नैनघरबनिना मसी पास तौबा याब्रा यादब्रा हाइबसी तंग यंजगे अदुना हौजिकी टॉपिक अखोगे ओपिनियन ऑफ द हाउस थमीबसे रूलिंग पार्टी ना ट्रेजरी बेंच ना लीडर ऑफ द हाउस ना थमम्बा अदुगा लोशनबगी वहाइचु फजना थमम्मीबा पॉइंट मदुदी मणिपुर खुनाइदा ड्रग की चैथेंग नंगलीबा असि मियामना वखल तादबदगिनी हाइबा सिदा मसिगे मोशन नसिबु फेवर तबुंग खैना आई जायना हाइबिरो अदुम असेंबली पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग दा अदुम इल्लसी मैतरोंदा यानिंगी हाइबुबुदी आइ अदुबु डिबेट की प्रोसीडिंग्स के मतुंगिना अखोगे those who favor in the motion says ayes haibama adigi those who oppose the motion aduna noes haibama sumai haibigadaba ado ani sigi voice vote asina chap manabigi mong da leragadi aina confuse alagadi akoi physical akoi khut thangal laga yaningba amsung yaningda batu haibigadamni aduna masi second contrading मैम द खनबीरो खननबा मतम याम सामने दे पिजर लोय नमुक नैना खरबनिना हाइरिबा हिरमसे मसे प्रजाना ज्ञानता वाखन तादबदगिनी हाइबसी चुम्मी बजाला हाइबसे खूब नांगथं खनबीरो अदे नतेदा प्रजाना वाखन तादबगी नतेदा हाइबसी चु खूब न खनबीरो अदुगा मैम गे अपमद हाइबि नाउ सेकंड कंट्रा आई ngaptung thamjari नोरे सेकंड कंट्रादो मैम के वाखंदो रिलैक्स तौनबा थमजबनी अदोदि आई हाइजरगे अना हाइरी हाउस की मोता थमलिबा मणिपुर खुनाइदा दरक की चैथेंग नंगलिबा से मियामना वखल तादबदगिनी हाइबसे चुम्मी हाइबा कांगबुना आई जन हाइबियो अच्छा अदुगा अमुक अतोपा माइकई अमरमदा मणिपुर खुनाइदा ड्रग की चैथेंग नंगलिबा से मियामना वखल तादबदगिनी हाइबे यानिंगदा वकांगबुना नोज हाइबियो यारे यारे वोटिंग अगनो फिजिकल तौद्रसु यारे नोज हैबिट अदुना नोज यसिना माइ पाखरे मरमदुना यारे यारे मरमदुना हाउस के मोशन से ट्रेजरी बेंच ने पुखलेब से माइथीरे अदना मसे प्रजाना वखन तादबदगिनी हाइबसे लाले हाइबसे अखोगे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना नोट तौसिनबिरो ngasi हाउस की मोटा लाइगरे अदो होजे कंपिटिटर सिंगना कनाने हेन फजना ngang opposition dagi oro ruling treasury bench dagi oro adugidi mark tinsin madagi matungin lani ado hoje मुझे मरक अखोई जज अहमदगी कमेंट खरा खरा डिबेट की मरमदा टॉपिक की मरमदा वर्षुमिनी अनी अहमदंग कनोदगे चेंगलेन मसलामदगी हौरसी नते खरा खमी अमानिदंग खरा खरा हायो मोय मार्क तिनसिलिङै मरक क्या खुनजी बाय स्पीकर दुगा मांग इलेक्शन बिरिबा कोई जूरी मेंबर्स सिंग दुगा पार्टिसिपेंट्स सिंग दुगा ऑर्गेनाइजर दुगा लापिरिबा पुनम डिबेट ख्वाइदगी मरु होइबा कोई पार्टिसिपेंट्स सिंग हाइतारे डिबेटर होइने यावबिरिबा सिंगसे
सिगी मागी यानान बा क्वाई मरोय बसी मसी मा यekna ba hai tare ko मागी एनिमी सी मतम सिने टाइम सिने टाइम कमाई तंग सिने गदगी हाई सी सिबा फजना खोगी होटलगा लापम चंगे प्रिपरेशन तव मतम दा अदुना सिगी टाइम सिसु यंगबा अदुगा अमना खोगी कानदबा खोगी वहाई सिंगचे यारिंगे लोकथोना भोनबा मतम दु याम फंगद्रबनिना खोई मांगदा थालंबा ngsaige khune sukhalamba maira jauji loi tungrisini ya matam sidi haidi nangna khogi sen di talaga phangi matam di talaga phangde aduna matam nadi khogi leiba yaba mayam lei adubu nangna phrayam honarasu karor thadarasu matam di nangna khak leiba ngamde aduna madugi matam gi maru oibesa masi maru na khoi debater sing de yam chong leiba mekup khuding maksi madi point darkar leiba and Canada point aduga already higher point sing yaring ge lokthok naba sisu to ma yam thok ta ba aduga koi ngasidi ude mamang da te de yam uba yawe koi jury member sing da mu koi address to ba the speaker to bai mathak tu da amuk su to ba o ngasi gi da thengna bu dia koi debater amana koi jury member sing na khantha view haidana the speaker rom da on ga do jury rom da tar kyo yaw re ko aduma aduna yaring ge koi gi matam se मसी फजना सिनबसे मसीमा अदुगा आगे अनिसुबदा अमा हाइजनिंग बना कोई पीरिब मोशन से मोशन सी याम तेन मनीना हेक होरक पसिदैदा ngसागी मोशन सी हाना ऑलरेडी पनग्रबनिना आगे वाखलदि खरामदि दुम तेन बसु यान खले अदि माइ मतम से याम फंगोइदोरिनेबा अदुना कोई अहान फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन नेना सुम कोई सुम इसा सिदैदा कोई जुरी मेंबर सिंग सिनने कोई डिबेटर सिंह जी आम होरंबा अनिसुब होरंबा ओम सुबम सुम कोई लोइसलम दाइसे सिददी इसानासु खंगदमने कोई इंटरव्यू दसुनी कोई थबक इंटरव्यू द खंगदे अमद खंगदे पुनमखिदैदा या मरुसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन नेना हेक हामबगी वा हारक पहरक पसिदैदा मार्क्स दुम पिग्रेबा हाइदी अदुम ताद्रगस दुम याबी फिल्म लेग्रे हाम दुम खंगे सी योरकनी सी चांगजी योर ओएसी दुम खंगरेबा अदुना हेक चांग पसिदैदा हेक लेप मतम सिदा अखोगी अहानबगी सिमसिदा होगदोप सिमदी अखो याम सेक्शन बम चंगे लोने बक्तनी अदु अखोइन दुम अयाम मतम द उरिसे कैनो हाय मतम द डिबेट कंपटीशन गा रिसाइटेशन कंपटीशन खेनेबा खरमदि अखोई रिसाइटेशन कंपटीशन नो हायबसु यरको दोइनि अदगी अखोगी परीक्षा मेया द लारिक पाबा अखोगी थंगनबता ताब यावइदना जुमगी मनाक्तगा लारिक पाबदा सुम ताबदो अदुमाइना तोबुसु तुम हायदि डिबेट इस दे ngang दोरिनेबा ते समना हादा कोई ये तहारे सेवा मणिपुर खुनाइदा सिगी बद्रकना सुमाइना चिथेंग पीबसी अदु हादि लाइक पाबदों तौहिदना को अन सि डिबेट इस्तेदी ngang दोरिनी अदुगा मसागी ओपोजिशन रूलिंग जी मसी औ थोम तौनदना मसीगी डिबेट हाइदो चप चप डिबेट की मसक आइदि अदुने सि तौनब होनबा सि अमरोय को अदुगा अमसु हाइनिंगी कोइगी मागी सब्सटेंस हाइतारे मैटर से सिदि याम फबा अदुगा डिलीवरी गा लैंग्वेज गदा ngसाई सोथरक पदुना पुखत पंगम दबसु यावे अदगी अमना ngसागी डिलीवरी दि याम फबा अदु सब्सटेंस यावदब सब्सटेंस जी होबा अदुसु यावदब नतेबा फजना दि दुंगांग मोन द कितंग इनपुट का पीरगदी खर पीरगदी खोगी करी हाइनी ngसागी गाड़ी दा अफबा थाव हालगदी यांगी दना सुमाय तौदना ngसागी मागी कितंग मसी होनरगदी होनबा या मरुवाय मतम जुबदा हाइनरी दुनी अखोगी टैलेंट सिदी हार्ड वर्क न डिफीट तो याय अदुना हार्ड वर्क से मरुवाय प्रिपरेशन से मरुवाय अदु अनि सुमिंग जमतम दा ngasi लाइव डिबेटर सिंग सिदा अरोय बि सौत लाकपा डिबेटर सिंग जे कोना मिंग बिसन बनना कइनो खितंग खोय खोना बवापा दोना ममी तायबा अदुना हाना पिसली कांबु सिंग सिदी अदुम खरंगै मा प्रिपरेशन से खरंगन न तोरम बसु याय अन प्रिपरेशन से मरुवाय अन प्रैक्टिस है से मरुवाय सी मरुई को अखोगी याम हेना दे हाई थमजरोय लाइबा कोई डिबेटर सिंग ngasi ngai de kaukthokkiba latkiba khotkiba yawbasing dudi madudi mathangi da performance adum phananaba adum honaba amathok dai aduna ni harise kogi hard work basi amathok dai aduga amana ani cham ton hajaba 3D appeal laise debate tawdarba society mang da su chalwa aduna कोई हानगी प्रेसिडेंट और मैं दियागी कोई कहनो से प्रणब मुखर्जी ना
मान हाई करी हाई कोई मेघालय की legislature लाको मतलब मान हाई 3D अपील है से participate in the debate दो debate तुमिन फमग लेथोकनोबा अदुगा अमन करी respect dissent views no one the chair packet disem nang respect to then you take your own decision ado mamangi parliament to mamangi lok sabha gi chatkiba handak chatkiba hadi mamangi do sida mp mapan gumbadi wa sugang ang daba no kadam lay ko gi parliament chahi manga se masi to gi adu mo silent mps ko wa suang ang daba silencer ay to अदो मणिपुर की असेंबली दसु ममांगी असेंबली दो अदुदा कोई मियोय पुन्ना कोई रिप्रेजेंटेटिव से हुमफुनी हुमपुसी की मनुंगदा ओनली कुमा पंगना अकोई डिबेट यावगी क्वेश्चन तोगी अन क्वेश्चन चातुक मौद्रात्रेट सही मंगा अदुदा स्टार्ट का मयाम लेको मदुदा डिबेट तोबा मदुगी दुदा अकोई ओनली अकोई एमएलए मणिपुर की एमएलए मरु न कोई ऑपोजिशन की अहुम गंगना क्वेश्चन चहुंगुम की चांगजी हंगा अतै दुदी या तंगाई फतबदगी कोई सुम नुंगाइतबगी तो बदुमाइना कोई तौरग लुशन की अदुना ख्वाइदगी कोई अवांग था की डिबेट तो हमदी पार्लियामेंट अमसुंग असेंबली ने अदुगी तौदबगी नि कोइना असेंबली को बियु का हारिबा दि पार्लियामेंट द मसी पुथोपियु का हारिसे ख्वाइ अवांग प्लेटफॉर्म दि अदुने अदुगी मतौ दुने कोइन ngasi tamis ana matau tambasida yamaru reisi कोने लैंग्वेज का हारिबा डिलीवरी का हरक पसिदा yamaru reisi कइनो दा पार्लियामेंटरी ngasai कोई ऑनरेबल स्पीकर हाबिगी दो अखोगी ngang लोन से वहाई से अनपार्लियामेंटरी ओइबा पार्लियामेंटरी ओइबे स्टेट अनपार्लियामेंटरी ओइबा वहाई से कई किनुसी पार्लियामेंट हे फोंगे सिगी वहाई से मती मियोंदी काइबे पिबा अदे मियोंदा अको इंसल्ट तोबा अदे डिफेमेशन डिफेम तोंगे ओइबा सु रिपोर्ट यावदबा खोद मोई लिस्ट म फोंगे अदु हाई हाइदना मसी मती हाइबा यादे हाइबा अदुगी मागी नियम ददि लेबेदि नते अदु डेकोरम हाइसिन उमरो ओइबा डेकोरम काइबा हाइतारे को and decorum ngapadum dim changba si amroeba aduna madu khoi tammin se practice tori ne ba khoi si debate tori se adugi practice ne khoi tori se adumang na ninga si khoi eyes nose gan mam na khoi vote of khoi kan ha voice vote ka tori se voice vote no mai thi madu mu yad raga di khut mu thang na tori ne ba ko counter ko to ni machine counter ko to ni matau tammi bi ne khoi tori se magi parliamentary democracy ni madu practice to khoi na sing gi kok si changor ga di मधु कानबदो मधु इन्वेस्टमेंट ने कोई सदी इन्वेस्टमेंट ने या मरुय आई स्वाइ हाइजबग लोइना अइना सुम अइना खरा यारिंगे कोइ हंदहनिंग पोरकदी हाक्थिंग न कोइ मिंग पन बसे मसिमा यारिंगे कोइ मसी तंगाइ फदब खर पलगसु यारिंगे दि मसी कोइ लोथोंना बहोनबा मथंगी वानी कोइ न हजरिसे अदुगा तोंगा तोंबा मयाम बु लेरे अदुगा ख्वाइगी मरुयबदी ख्वाइदगी मरुब पोती कईनो है मतमदा अखोगी हानानबददी मागी सब्सटेंस सागतनब पोट खोमबसे सिया मरुब देन डिलीवरी लाकनी दे वहाई वता करी क्राम याम कोन लाकनीबा पोट सागतपसे ngasa कोई डिबेटर मना मणिपुर की अखोई यू की ओइना लाकपा लाकनी न पाबा रिवेन्यू अदगी यू की ओइना अखोइना मणिपुर गवर्नमेंट लाकनी न पाबा रिवेन्यू दु ड्रग ओइना ओलाइदो अदु ngasa की प्रिपरेशन दु कितंग हेन तोरमगति हेन काना दोइने अदुगी पोतो क्रोर चात्रु काइसे कोई यूद हाइबनेबा अल्कोहल का ड्रग खेनेब लेको अल्कोहल का ड्रग खेनेब ले अदगी तो आई अदोम चहन जरोय मतम यामना सुलोग जरोय को अदरा इना लास्ट लेन थम जनिंग बसी यामना मरुयबा हिरममा ngasi de koi puthokna ngasi ge koi simbi langbri bisingna puthokna khanan base masi de yam kana ba mane koi dung khange हाइदी हुजिसी कनुगी मनसु रंगनी खले कोई याम डिस्कशन मणिपुर हुजिसी तौबसे कइनो दा प्लीज ड्राइव हाइदी डोंट ड्रिंक हाइदी ड्रिंक एंड ड्राइव नको यू थागा अखोगी गाड़ी थौबसे सी हाय मपान दे युगी वानिना ड्रिंक तो मपान दे लौर इने भारत सरकार की करी मोई प्रोग्राम में हमले अखोइसना ड्रग की वासो हम जावबा अन कदर अखोइसदी कमाई तोगे दा प्लीज ड्राइव हाइदो गाड़ी दु सुमना थौबन तब गाड़ी सुमना थौबिसना ड्राइव कविदना अखोइसदी फ्लाई नेबा नत्रो हाइदि प्लीज ड्राइव डोंट फ्लाई हाइजे गाड़ी नो उरमने अखोगी लंबीदा कन्ना थोरपदने हाइरगे थोरपदने मागी यौबन नंगदना अखोगी मीगी गेट तक पनबा यावबनेबा कार गेट पनबा यावे अदगी लबुक तो अखोगी कनो ताबा यावेबा कार ताबा यावेबा
पाइसनगिबको अदगी मिगी थोनाउदो होचनना अखोगी मिगी चाखुमदगा तारबो यावी अखोई युमजिंगदि याम नंगनारबनिनको अदुना सिगिसे अखोगी ड्रग्स क्या मई लेनबा अनु M10 कायदु मदु तौरगदी माई ममांगदा लेबे खुदिमकसे मसी मादी लांथोकनी न खले हाय थोंगायगनी काइन खनबगी वखल मजो हाय बको एला पोस्ट के जेता मनिंग गंदोगा मसाई थोमौद्रगे नुवाइते थोमजनबा मदुद नुवाइजबा मयामसु लेय हाय अदंग साई याम फजबम यावगी फजबाइदु अखोगी ओय माक्तुना तोहानबनी फजबाइदी गसाई मा हायबदो ड्रग अखोगी निशा चाबासिंग नुपी सिंगना क्याम अखोगी मसी याम गावरसी कैगिनोइसे मसी अइनो उजबा आइगी एक्सपीरियंस दि कमाइ तोगेदा अखोगी ड्रग कुमा चाबा अदगी नंगी करी कनो दो गंजा गुमसी मसी फदना अखोगी सोर मपान द मैखु का का ले कांग चंगदि यong कान मो ओमरि द फमले नंबा अदो मोबाइल मंगा त्रुक पारग मसाइ सिदा कना कना दु फोन मयाम तौरिबा मोइ ngang ba yam heba ngang basi moi na hebesi yong akhoi angang jing di uji mayim dagi makut samaga mama pa na tuition tin bire mama tore last mai makut de thatorok matam da ngasa ge dun okay doine aduna nisha cha ba jing jina loro manu pi jing loi masak phajai se kaino na haina ba yawe ba ko ado taseng madi ma chai khanga lak po ro moi ado chara mag di ma dum chenthok kini ado ma khang di ba manam di ngang ba yam heba moi kanu siam wange moi gi sigi kanu siam wange ba noi dum khang ne yang wange ba adoma nisha chabani khalakanda khogi o machi acha chaba khalaga mayum pangkalaga di Manipur je mom tawni adu khangde hana kona khangpane ba hana Facebook da SP ne na chalure ya khogi silchar da ay kano da thina bani adugo mafam du yorga di SP on bo ram dana adum jen jange ha ba aduna khangjada base sigi sanabi base sanaba hi bagi chakchi thakchi ya wang lei moida anyway I dom changhan jaro aduna aina punamang asi participate to wiriba khudimakta nakoida congratulations agi marketing pizari aduga ngasagi honabada watpa singdudi patana honaraga mathangda mai pakna khogi saruk yaba ngamnar bo hono aduga aidi dum haijabani matambu phangadi aidi agi phone se dum pithoeba aidi aduga jury member oidoraga yam nuaite speaker gumba oibadedi khara dum discussion am to jury member oigada bata su harak pa yaweba adugu madudedi aise thabak lay haraga ayam khumda aina thabak lay haradi jury oidoram sima ko aduna agi telephone number se adum aidi dum pithoi angang se sum pithoi aidi kano oideba miss call bokta dum paiba amane ba idi hadi phone da ai kisu kano oidi sai number khangba ba du thoine leite khangning ba dugi nangi curiosity do question tong ni me curiosity lebe sing du de kone samgat pigedam ne adugi wakhal do angon do sulai jeba aduna punamaksi thamjaraga mathangdadi patana prepare toroga lao aduga ngasi soigiba khitang akhoi khitang noda nungai gida bai tare ko madu patana prepare toroba practice patana toroga di mathang soidana ngamgani haibagi adugi achet pa wasak to ngasi lawraga lako yumda hango harga ai sai solution ki thank you yam phajaba jury number 1 chunglen masnam no thambi gare mathang si sapam delete hoi khara thambiyo debating competition sigi speaker oina lengsin biriba ka kumna jariba pongke khaidemani senior advocate aduga jury oina lengsin biriba oja singlen aduga oja department jury loina na ngasigi debating competition da competitor ogiba debater sing aduga tabiriba aduga house da phambiriba khwai prong pu khurumjari debate se adum yam sangba debate ama oiraga adum nungdi nungai khiba khoi phammaga sum tabanina tabagi nungai badudi adum lei adubu loisalak pasidi post mortem ni afabasu loina ba haige phatabasu khara adum haige oja singlena ayambadi thambikre preparation si adum ayamba nakan nama da ayambadi loina ba adum tawi aduga kitang sanction bakra wat pagi mami ozana sunga sai content ta khara wat padongna tawi ngang bada afaba yam yawi aduga content ta
yaurактaba mayam ama yawe na haibase si akoi da feel tauba area amani aduna ngang bagi phajaba aduga ngang bagi haising basu darkar oi amu hanjan na har kan da rhythm se mangba akoina phayena khanba debater sing rhythm yaudana ngangak pa adum yawe habadi rhythm si kari gi darkar oirino haikanda mingonda convince ta honba haibasi wa ngang bada karamba mafamda aina safu piraga mi gi thamoi de yaugadage aduga mingonda convince ta gadage haibasi rhythm da yawe aduna isai sakpa mina isai sakla kanda khoi gi pukning nakong da jiri ri changaga yaura isi karino haikanda rhythm duna yauhalla ini adugi rhythm du khoina wa ngang ba matam da su mingonda wak mi convince ta hon ba matam da su adugi rhythm si darkar oi adugi rhythms to yauba adum yawi adubu rhythm se he mangak ba adugumba yawi adu rhythm se kharap fazana ngang ba safu kalhan ba machangi mingonda convince ta wai se ngangi ba wadu safu yauba machangi force ama yaur kanda mi se convince ta gane ba force aina yamna maram cha da ba pangai haijan ba sunata ba adugi potumadi dum darkar oi bra haina khalle hujiki jaga sidaida aduga mapung oina content si yengakpa matamda ayamba akogi geopolitics ki natragana akogi lairiba drug ki international drug network mayam singje si loina bakti thina ba langnai golden triangle hairo aduga golden crescent hairo natragana colombia ge hairo sigi mayam singi drug ki network asowa ma lairi si di thina ba dum langnare langnare eba thina base oi Nixon gi 1971 gi war on drug adagi China gi haidi drug nam khudong thiba ta khiba mayam singsi survey loin tawraga aduga kanu mayam di akoi gi details mayam ama data mayam ama pina ba honaraga maru oirakpa jaga haidi Manipur si yoksalakpa matamda Manipur gi posi yauraktaba nainariba posi di Manipur gi potne aduga mapan gi pot tudi aigi framing ama taunaba frame ama launaba gi damakta mapan si laubani aduga lusa changa idi aigi yumda thoiba posi naina basine aduna sigi naina bagi jaga ama si khoina ayamba kano sing sinaida adugi jaga se kitang hogi brana khalle akoina drug hairakpa matamda 1980s gi akoigi singjamai gi momocha hoi sibagi matam drug ki HIV lakhiba sigi drug ki akanba sigi safu ama Manipur khunai je hingadra sigadra hana khangiba matam ne matam dudaida thokhiba matam se aduga drug kal loinaraga HIV je changjalaga hujik wari sidagi hena sathina Manipur sidaida mi je drug addict natraga HIV positive oidaba mi se lairaga laigidra haina kiba matam 1980s gi adai dugi drug ki safu do adudaida madugi drug ki safu do kanana thengnagige state ta tai state ki magi tongan ba pot lei state na tawgadaba thabak haiba ma lei aduga ngasai gi noina remedy hairak matam dadi hujiki si tawrak matam adu lak matam state da kanana thengnagige adu kanana thengnagige mapan dagi khoina law gi NDPS ki hairo UN gi single convention hairo natraga BIMSTEC ki hairo natraga SAARC ki hairo yam lei gre law mayam ama international law su lei national law su law mayam si lei ba law si na changak pang maktraba law si changbang amoi da area khar lei ba drug ki network haiba si di organized crime ne organized crime si di lawyers su yauni doctors su yauni politicians su yauni loina bak yaugane ba sigi network si am sathi na chaw network ne ba sigi drug ki network si di aduna drug ki network si da ultimate attempt di kaino hakanda political power pai base drug ki anywhere direct natraga indirect akogi Sicily da Rome gi Italy da chalaga su adugi wari dum tani Colombia da chalus dum tani anywhere sidi dum tani adubu adugi port mayam sing do thamgra kan da akhoi gi khunai sidagi akhoi gi maira paibi sing na haurak pa port ama khak leiri root ama khak mara ama khak tari bai khoi gi nupi sing sina lauki ba role ama khak love organization mayam sing duna aduna madu akhoi di nga si je adu loina kauthokraga Nixon gi aduga kaino gi NDPS ki kari aduda leire maru oire idi kaino hakanda drug ki problem di akhoi thengna reba aduga government asu thengna ba ngamba yai thengna na ba honari ngamba yai ngamda ba yai magi achoba network ama lei sigi network si akhoi na ma kamaina work tawe si mayam loi khang khang ba pot akta neba political powers di da loina ba network loi lei neba adugi sidai da aduna
सिगी मैरा पाइबी सिंगना लौरंबा क्लब सिंगना लौरंबा रोल सिंगसे सीजे ngasiगी drug na lahatlaba khunai steida adu nauna amuk hingat hanba darkar oibra si hingat an akoina ngamgrabani akoina ngamgrabane ba koise hingatra natraga si yam thina waba akoigi matamje akoidagi matam wada chinglenugi matam sidaida ISIV na nagiba mayamse angakpa neba ISIV na nadaba mi leigadra je tamdu chingnagrabane ba adu akoina thengnagi ba akoigi manipur dagi akoigi sagatchaba akoigi social defense mechanism system amana akoina hing akoidu dagi nanthora akoidum hingeba aduga chamana ngasi ngasai noina su yam toina panba akoigi singju bora dagi drug ne na honge dagi aduguma mayam sing lak matam sidaida state chummeba state na tawgadaba mathau mayam ma leiba adubu conflict leiba area amada di state se songaneba Afghanistan da kaidobagi drug yam kanna kalamaga American sing sat kramatung Afghanistan se irang leiraktra matamda Afghanistan da kaidobagi drug thabagi handara inos aduna conflict leiba mafam jings di drug ki loinaba asoiba asonba loi leineba aduna conflict haibase achauba drug thorak nabagi manipur gi drug ki wari siga conflict siga ani si samnadaba sungya ya deba aduna swai gi lutharakba aduga miyam na khangningba manipur gi posing se yaw yaurok tab sida khoida khitang frustration sa ba haigadra haidi nainarakpagi changse nainabani sidi ngangbana te nainaba deeper sum thijalakpaneba kokumna sum thijalakpaneba aduna mapan gi port ngakta dudi mapan gi di framing ni mapan gi di kharani nainari si manipur gi maramda nainagada bani manipur khangaga manipur da kari na laigi se si nainaba ma darkar oeba aduna huziki hairiba jaga se conflict ki area sima ya maru oiba jaga ni aduga akhoigi social defense system ama khoina semjagi ba khoigi maira paibi khoigi ima jingna aduga club ki na haron singsna low ki ba role se si je amuk hana hingat hala agadi akoida huzik thengnari ba drug ki awaba kari kara singja sida mati bang natraga noi ozagi maram do oibai natraga satra gi loop no oirak pai si thengnana ba pot ama noina puthorok pada noina adum single convention da yawba mayam gi net ama dak launa google faktok pada harm reduction adagi kano supply reduction adudi loina mi punona dalong thab loin khange uyo anouba natreba akhoina pami di anouba nangi kok tagi tholakpa nangi creativity du ne pot mayam facts mayam singsil lerakanda debater amana kamaina interpret tawraga madu kamaina man present tawrake haibadune ba khoina ngairaga leirise aduna sigi present adi yam luba nate ko yam luba nate thawaya pungning changadi lo yabane kam leite ba aduna sigi pot mayam singse dum darkar oibra nan khalle aduga khoi technical oiba part to di khoi ja singlen yam mayek sengna phajana thambire aduna manipur gi amna maru oiba issue amakak sumaina pukhatpira aga ngasidagi khana naina ba hobase si yam afaba khongthang amani haina ai wakhandadi laujai aduna sigi sumaina khoina drug ki maramdagi nahajing thogla aga nainagani ana akoina hogla ise lepa isina khala idi kaino akanda akoi drug se thengnarage drug sigi mayok ta koi lepa horage haibagi khongbam ama thangjallakpani ana ai gi wakhandadi akoigi manipur youth students union aduga mai all maitai pangal youth association na adugi khongthang ama han ba khongthangakpani ana ai wakhandadi dumaina laujai aduna mase yam phaba manipur miyam na taram na okadaba aduga matam sangna di matam kharadi changba yai adubu koina tauge hana khalagadi ngamdaba kaisu leiroi ana sigi ai khoigi ngasigi debate sigi khudong sabasu logjaraga organization anina taubira iba khoigi sigumbagi kanose tungda hena sanction biu aduga hena mai pakpa oi basu oisanu hairaga makhata ba debate natraga aduga khana nainaba mayam sing makhata na sinbira o haiba wafamji thamjaraga I khurumjari thank you Alhamdulillah kalau bawa pun kami kira kalau iba jadi kalau di sini mana alhamdulillah ahanba maktada speaker oina lengshin biri bai kai khumdab da matik charaba kogi senior advocate mingona panjarabda Sri Khaide Mani aduga mang lengshin biri ba Professor Chinglen Maisnam Head Department of Southeast Asia Studies Center Department aduga Economics Department da Professor ina laibiri ba madi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ थोदोंना प्रिपरेशन ज्यूरी से क्या गांगना दिए हाइव दा इसे प्रिपरेशन दी तक जरक त्रे दुबो नसी की डिबेटिंग कंपटीशन असी ताज़ा रूपदा सुम थमोई दा खरा पावरक बा खरा मैं आम दा शेयर तक जगे कोई मसी के मरी लेना ना आहान बदा खंगे शिना सु तक पिखरे कोई डिबेटिंग कंपटीशन अमगी मागी हाउस की डेकोरम अदगी लाइक कोई मिस्टर स्पीकर सर है ना हाना हेक एड्रेस तौगदबदो हेक तहौगदबगुम्बा अदगी हाउस द मोशन से मूव तौगदबदो कोई मूवर सिने हेक तहौगदबगुम्बा सिगुम्बा सिंग से अखोइना प्रॉपर्ली ट्रेनिंग तौरगा मथंगददी असोइबा सिंग से अमहोना सोइदनबा अदगी वहाई वतादा खजी खतंग कोई मयाम ओपोजिशन की ग्रुप त लेरगना करी हाइगनी अदगी ट्रेजरी की बेंच लेरगना करी हाइगनी सिगुम्बा से ट्रेनिंग खरा अदुम होजी इंखलकलिबा अंगांग ngaktani मैम तुंगी कनोदा सोइदनबा अमुक हना मैम अमुक सोइदना अमुक मथंगदा तौबिरकनी हेन थाजै अदुगा अखोगी ओपोजिशन दा ngangbikhiba mahiroi mana Sigmund Freud ki matang na haipet panbiki ada ina khakning ningsing e Sigmund Freud se like he was one of the opium addicts masi mana psychoanalysis ki magi clinic kano taw matam sida magi client haitare he used to recommend opium and he called it the wonder drug magi mistress ta magi sister da iba chithi sing hujik mayam na puthoroga sum analyze taw matam da mana opium si amna kogi ke haini maru oiba kogi wonder drug मियोय बजाती ना यामना चकुट बगी गनो दा के हाइनी पुथोक पदा यामना के हाइनी चथोक चनिंगाय ओइबा पोट अमोइना मयाम दा प्रेजेंट तौर तौबिरमी अदि खर लेरगदी मासी रियलाइज तौरेबा कोइना एडिक्ट चुबा याबा ड्रग नि हाबसे अदि ब्रिटेन दसु मतम अमदा अंगांग मसा कोगी यामना निंगाय कनबा सिंगसे ओपियम सिलोइ पिजनरमी हाय यामना कोई मामा पाद यामना नुंगाय बदो हाइतारे को खंगदबा एडिक्शन की प्रॉब्लम से कोइना मतम द खंगीदबा मतम ददी कोइना एवरीडे यूज होइना ओपियम से दम सिनरम्बा अदुबु कोना एडिक्शन की मसिगी अचौबा कनोमा सैथेंगमा फंगकपदगी कोइना ड्रग सी मतम द मोखोइदा मोखिगी ब्रिटेन गुम्बा दे अदे यूरोपियन कंट्री सिंग दा बैन तौखरे को अदुगा मोइना मु कॉलोनियल पावर सिंग सिना हारिबा ड्रग से एडिक्शन की कनोमा लैहेना खंगकपदगी colonialize country singda sinarakpa mass sing si control tauna honarakpa sinarakpa khulai oina sinarakpa power gi kano oina ado sumain tawdana manipur da su thaina tradition koi traditionally sum yengbio tradition koi society singda opium si dum khaga dum sinarami 80+ ki han sing tumba yadaba hidakpu chingba so it's socially culturally permitted substance adu karamba matam dagi masi problem moina social problem moina horopage habada koina uncontrolled use of the substance darka laitaba mafamda kanadaba mafamda sinaroidaba mina culturally some sections of the society were permitted to use it for some reason mayam punba matamda ritual gi matamda drug hansing tumba yadaba adagi like 80+ tadi kasu problem laitre dana ko smain tawraga naharon singda kasu encourage tawramde ko ado अदुबु कोइना तपना सोशल कंट्रोल सी लैरक्तबा मवंगदा माना तौनिंगबा मवंगदा कोइ मथन दगा दुम थाकलक पसिनरक को सिगुम प्रॉब्लम याम से कोइना टेक्नोलॉजी जाखलपगी मतुंगिना सु हेन रिफाइन ओरक पोट पुथोरकपा अदुगा मथन दगा हिदाक कनो तौर इंजे मयाम से मथन दगा कापगा दुगी निशा सानरकपदगी सुम अतोप क्राइम याम सु चेनरकपा को नसमाइ तौरगा प्रॉब्लम से सुम लाइ अदु हाइरिबा प्रॉब्लम सिंग सी अखोइना लाइक ड्रग की माफिया की सु हाइबिक्रे हुजिक यामना कोगी नेटवर्क अमा यामना डीप ओइना लैख्रबने अखोइना सुनसी हाइफेट तौथोकपददी खतंग वारगदब ओइरबको सोमदा अमा मेलगसु कोगी ड्रग की रूट सिंग से सोमदा अदुम फागदोरकनीबा अकन बे फुटनी अदु सिगी फागदोरकनी हाइना अखोइना मेन बदी लेप यादे अदुगा तुमदब मी हौदोकबा वाय हाइनै को अदु तुमदब मी से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥꯛꯅꯔꯁꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯌꯧꯍꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ and congratulations to the two organizations once again and thank you for giving me this opportunity to be part of it. Thank you so much. Thank you. Home Sobaja Bemana Yampazana Tambigare. The Hojikti Lochalapasida Akogi winners in Lakutan. Mayam Punamak Maruina Mang the Luncheon Biriba jury member, judge when election biriba Professor Ahum Aduga debater Singh Halaman Singh Aduga Lunan invite Singh you then student Manipur youth and students Yunengi Kangbu Aduga Pangal students Yunen the member Singh Taupu Biriba Punamak Masige Sigumba debating competition nama uchai jury member ahum na sohai ki baduni parliament assembly da debate taunapam khwaidagi chauraba aduguma mafam sing sida taunaba maung ado madubu competition oina puthoga chathaba adugi proceeding in ba adubuni debating competition haidan haidipse Hoje ngasi ki debating competition sida mi kuntaretna participate tawi mi nipana mana treasury bench ki aduga mi taramapan opposition ki hoje ke house ke motion se treasury bench ki leader na mover na move tagodaba adu tauba mover si amaru oiba pot amani ko sarkar ki daharga assembly daharga leader of the house chief minister india ki da parliament daharga na ko ki prime minister leader of the house aduna debating competition na sigi da kana gumba kharadi mobile do ai ojege aduna yawi debater khangaba midi adu speaker na yaroi noi mayam na amato ni yanara aga ma boy khona leader oina ma hanangan ge hadra mayam na yanaragati yai natragati lot togani chamana no opposition leader so ai oige haina haibado mayam na yadradi yaroi mayam na koi opposition ge oina ma na lead to honge haiba adu oragati yai natragati lot togani aduna piri ba hawjike matam sida debate yam darkar leiba hawjike world che Mioiba Konai debate Yaudan Hingbayati. Lepang Iba debate Nangakadabani. Sarkar Pariba, Sarkar Paibanataba opposition, ruling opposition, law sempam parliament, state Tahargana, state assembly. Lepak Saswanta was said debate Natawea. And it's with the Wayan Saswanta was said, Mamara Labani, Laitabani, Mihat Pani, Mihat Tabani. Ma representative haibasisu debate na togadam na ba wayan sason judge amana magistrate amana mayay na pamaga for and against kasi debate tawnaga madi chumde haibasi logical conclusion na dudala aga law point mayam mama chatna riba mayam madu da thamaga si haibene si tokpum thoi Madu high si the yadi have the tokum tokte, high say, oh, yet pros and cons, Kanaragata web.
वर्ल्ड की वैबा चौ चौ बॉडी में UN लिंग से डिबेट की दमकतनी ह्यूमन राइट की लेपा की सोथरब सिंगी अकनब सिंगी करी तौगनी तौरोय तौफम थोई थोकते सी डिबेट नि इमुंग मनुंगदा मचा मसु योकपा ममा मपा मबुंग मोकपा मयाम सी डिबेट नि मचनुपी मा बारुने कहनिंगे मपाने ममाने मबुंग अमने मोपा अमने नुपी मचा अमने मोय मंगा लेरे बारुने कहनी कहन सी एदन ममाना प्रपोज तोरे मचनुपी दुना कागे हायरे मचा मपाने मया मबुंगने मोपाने अहुम सिनी यादरे कई कानम लो बारुने कार के खतनंग ऑक्शन नदना यारोय हाय करी की कारुई तबना ngang से मा अशोक कोइन लेपचे चैत्रा निपान त्रामपन फजरे अदा बाने काबदो नबुंग नोपा मयाम म तोरगा थिल्लगा लोयरे मा मथंदा ऑक्शन न च प्रोसिबो थिनबियु हायने मरम ये ले अदे अदोरसो मा अखो पसाली तेना अदे करी लेरोगे न पा नंगारंग नहन तोलो फंगी बगी लेबिने अदो पचाम ख काय थोगा लोयरे हाइदना ओ येचे ngang kan chat pa chume har kan phare phare adu de no pa du su yahollo nabung su yaholo no hum chaminaro le kai gi ta da ma ma du galo na chalo har ga chalale kai then da po le bada debate changi aina par par chakani imanga je kaya pi ai mo chaniang khai ni par par ma ahing bani fresh oilimne yamalli asi bangani kala asi bangani de karmane yone se manam bahuna mena se pum mena no pum de sidi asi banate masa nabi wadan yom mami pring chong se yong adigi e thoi se yong sidi pesendri na hapchin bani haidana forene against ani chingang na raga mayai du da mala aduti nang chani marfu habedo adu su yamalli cham kontrapi aduti amu hantamaleda aduti yamandre haidana mamai ta forene ga chingang na raga chani kun manga da ngado lawe abko debate ne lekai gi todo wa to thorakpa social service tauba amma tauba imung manunge karine sang thongani thongoi ai de adu channing de ai de channing adu de nang na channing ba nang na channing da ba adu de ai de animam ta channing de adu de mayam de yana ba kari tongni si debate ne adu na myoi be khonai na hing ba sa debate ne hingi leipa ki suda manipur kai ga dra kai roi dra si debate ni manipur kai pham thokte ni thau pan ba matam da ai khoi maning tamba marom dam lepa chai lising ani gi ityas leiba adumba manipur ni manipur chung kai kai ba yaroi maram di si puthor im law da puthor im nang article 3 do constitution ge manipur da apply to ba yaroi maram di si gi treaty Vienna convention gi 1969 gi treaty adu si leibana bharata merge to hiba sovereign state amaga sovereign state amaga ani punchin nagi bese masidi matam chuppe ko lege do mase handok pa yate haiba argon adu kari gi yaroi na Jammu Kashmir se article 3 chanaba yade na hairaga kok thugai ri dudi adu de thugai bi article 370 do temporary oibaduna madulok thokna bhana bada assembly session chu leitabanina adu di akoi ge kano assembly ga walo ninga leitabanina parliament adu kok tobani sidi yari sidi to hari buna makse debate ne ba manipur kai ba yani kai ba yaroi habisu debate ni che aina hari manipur territorial integrity di kai re TV da kali da no discussion na hari che kali gino manipur ge apun ba saktam square kilometer lising kuni thoiga chahum kun ga mapan oi bani chong kun tar hairo asi gi boundary di kai de ba territorial integrity ain kai ai dan aina debate tawri ba ko kare haina tawri ba territory hai te kare hai territory hai badi land geographical area am le ga dam ni lising kuni thoi chong kun taret land khak ta le ba ya bra ya de mi le ga dam ni population le ga dam geographical area ma then population ama land ga population ga da le ga sum sanga dong pang le ba ya bra ya de government ruler adu le ga dam land population government asibu territorial integrity kawi
अदुदे मणिपुर के मांगे दे करिगिनो आइना हारिते चुरचानपुरदा टेक्नोपालदा कांगपोकपीदा मणिपुर अपुंबगी मैते यावना पुलाप जाति कुंथा मरीगी अमतु ओइगदब लमसे चुरचानपुरदा मैते ताबे याद्रे कुकी टेरिटोरियल कुकी ऑक्युपाइड टेरिटोरी की टाइप ता लेखरे टेक्नोपालदा लेखरे कांगपोकपीदा लेखरे अखोगी लमनी दे तुम हाइरिबा इम्फाल फमगा अदु आइदि चटपा याद्रबा आइगी गवर्नमेंट भाव चटपा याद्रबा अदुदा अखोगी लमनी हाइबसे लॉददि लेजरगा अखोगी डी फैक्टो फैक्टदी अखोगी लमदुनि अखोगी लमनेदन आइने चटपा ngमजदरेबको आइगी सरकार ने चटपा ngमजदरेबा अदुदि अदुगी टेरिटोरी तु ओइरिब्रा अनिसुबदा पॉपुलेशन मैते पॉपुलेशन दो मफमदुदा ताबा ngमद्रेबा पॉपुलेशन मचेट अमा कुकी मचेट खर ताहोबा नतना मैते दि तारुबा याद्रेबा अदुना पॉपुलेशन चु मपुंग पाना लेतरे गवर्नेंस सासोन यौद्रे चीफ मिनिस्टर चटपा ngमद्रे चीफ सेक्रेटरी चटपा ngमद्रे इवन दो डीसी के ऑफिस ले एसपी के ऑफिस ले रेवेन्यू के ऑफिस ले अदु के ऑफिस ले अदुगा मेडिकल कॉलेज ले लखाम लेरसु गवर्नेंस से तो चप चान चलगा यौबा ngमद्रेबा मरम मदुना पॉपुलेशन अखोगे टेरिटोरी लेतरबा लम लेतरबा पॉपुलेशन छूना लेतरबा गवर्नेंस यौद्रबा अदोइदि मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दि काइद्रो शिकाय बसे अच्छा कायरेगा थब थदलबरा दि थदत्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री एरिया लिसिंग कुनितोय के चौम कुंतरे स्क्वायर किलोमीटर सिदि काइद्रियबा सिदि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट थोगाइब नतना आर्टिकल 3 थोगाइब नतना थोगाइब दे ngमदेबा तो सी डिबेट ने बसे अदर दे मदु काइदे नन हाइदो लाली दो मरम द हाइप तारे कोने पेरी द अदु मना मरम फोरेन अगेंस्ट पिनर का ओ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दी कोई डिसइंटीग्रेट तौदन दि लेरे कोई के बाउंड्री दि काइद्री अदु दे मसी हंजिल हनब करी तौनी अदु सोमु डिबेट तौदबा अदुदी प्रजान तौगदमनि करी प्रजान करी तौदोइबा गवर्नमेंट लेत्रो मणिपुर गवर्नमेंट अद मणिपुर गवर्नमेंट थबक तौंगमद्रे करीनो तौंगमद्रिबदे मणिपुर गवर्नमेंट ना लॉ एंड ऑर्डर पाइगदमनि मणिपुर गवर्नमेंट ना पुनमक अच्छे गवर्नमेंट के मकोक से चीफ मिनिस्टर ना कैबिनेट ना चीफ मिनिस्टर ना ख्वाइदि की मकोक नि कैबिनेट की मकोक सुमानी मरमदना स्टेट की सॉवरेनिटी से सुप्रीम कोर्ट ना हाइबी की मतुंग इना स्टेट गवर्नमेंट ना सॉवरेनिटी लेजे स्टेट तुगी मनुंगता माय जुरिडिक्शन मनुंगता अदोरबदि माने तौगदमने तौबा ngमद्रे मु हायरे कलि हायरिबा यूनिफाइड कमांड लौथो एकाना लौथो इ चे होजे येनरिपसे होजे म येनरिपसे अंगोंदा बाबा म होलक्तना तौरिदना को ऑर्गेनाइजेशन मचा आमना केस तौदोरी हायंग चे थादोरी अदुगी दुदा यूनिफाइड कमांड से चिचु डिबेट नि मैम दा तुम नॉलेज होना भाईबन को यूनिफाइड कमांड से सीएम देगे लौथोकपा यादे कनाना लौथोकदोरिनो आर्टिकल 356 ता प्रेसिडेंट रूल तौरबमा सीएम लेररोय 352 इमरजेंसी तौरबमा लेररोय 355 तदि लेगनी 355 ता स्टेट गवर्नमेंट से फजना मपुंग फाना कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लेहनगदनबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस की ngakthokani प्रोटेक्ट तौगनी हाइबने बा करि तौनबा स्टेट गवर्नमेंट से मपुंग फाना फंक्शन तौजबा यानबा तो अदु 355 चनरबसु स्टेट गवर्नमेंट दि लेत्रा तो सिगे आर्गुमेंट से असिदा मु गवर्नमेंट पाइब कांगबुना नत्र गवर्नमेंट सौगत कांगबु खरन अदुगरसु लेतबगुमबनिना अदु तान अदु मरम पियो अदुने बा पब्लिक डिबेट अदुगुम बे एरियादो नोइगे यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना पांगल स्टूडेंट यूनियन ना सिसु तौनब सेलो अबा प्रोफेसर मैम कोरो लेजिस्लेचर मैम कोरो उकिन मैम कोरो सिविल सोसाइटी मकोक मैम कोरो मणिपुर दा चीफ मिनिस्टर की शक्ति दगी लॉ एंड ऑर्डर से लौथोकपा ngambra यूनिफाइड कमांड से चीफ मिनिस्टर दगी लौथोकपा ngambra कर्म शक्ति न लौथोकपा ngami कॉन्स्टिट्यूशन दा करि हाइरी आर्टिकल 257 दा करि हाइरी सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट दा करिगुम कांदा डायरेक्शन पीबा ngame ani yauri
अदु यावरीबा अदुना मरम ओइरगा यूनिफाइड कमांड लोकथोकपे हेक्ता याब्रा ऑर्डर अमा लेब्रा यूनिफाइड कमांड कनाना हापी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना हापी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के मकोकते कनानो चीफ मिनिस्टर नि अदुदि चीफ मिनिस्टर ना हाप नत्रा यूनिफाइड कमांड मानी कनाना सोई तो हलगा गवर्नर ना सोई तो हलगा अदु गवर्नर ना दि करिंगमी गवर्नर दि टाइटलर हेड नि नोमिन मादि खोगे ममिंग खक्तनी चीफ मिनिस्टर लोइन तौ हाइदा आइना थमोरी मैम से पॉइंट सो अदु मैम खन्नब नुंगाइनब सी डिबेट तौबा याबा पोट ngaktaneba adugi pot edu with reference law the pigedaba chai logical conclusion aina kangi jetpe de yaroidaba 355 or so koi ga mengi shakti lady the kalai la haidi to si de yauri adige adudana adu tawra the kalai de yauri si de yauri lo kota yetna riba khonna riba ke sama thabki oro inkhang gi oro lamgi tu gi oro mi hatma mi pun ma gi oro lali chumen yetna ripse maram mayam do piragana yanna nangai maram se yam lei kharaba aduna samjelakpada debate haiba dialogue haiba wari sanaba haiba ngangba haiba se ngangba haiba si mioi bata changneba aduna chingmi na tribal singna ngangba haitaba awang nongpok na ngangba haitaba maron thok taba maroina aikhoi chungang ba haibagi man bani manipuri maitai chu ngang ba haite ba karigumma mana ma phangbagi radio na karina interview lobada imungo de natraga ibe made natraga ima de rajasthan ge adu tawbudul mana chi perak pani na ang adu de ima ge mingdi tombi kariaba tombi yumnakti sarang them अद इपुरो इबले रिब्रो इपुरो इबले चाउबा हबा लेकाई दी तो सिंगांग भाई तभी नत्रा मयांग अमद यूपी वाला बिहारी में हंगो आपका हक रहने वाला है आईदी अदुदगी ने इपाई मम्मी ने अदु कौली इपुरो इबन अदु तौरी इसान मंगा पोई अदु तौरी लोइना हाई ने बसे कोई गिदा इकाई थीबा नत्रगा ngang भाई तबा how to talk in the public how to deal friends how to deal masi kaya yautaba sumasana sumpolok pa imong manundi ke namdana khara atum hainarak pa khara byabar lamchat byabar khara nai be imong manu gana hai adu chumai kum kare haige an khomdam na chawa de ma kare haige hundam na how ai dana khangdaba dana mu khummi khara lapadana to adu kum madu yaro ga be si tamba ma changya ba chumningang ma kanong puthoga brang ma haiba du dana te mana hai चुमनिंगांग मकनों पुथोगा ब्रंग बेजना हाइजा दुलैते खरे चावरकांदा क्लास वांगाकांदा मास्टर वरकांदा कोइगे फिलोसॉफी लॉजिक कायना कोइगे फिलोसॉफी लॉजिक कायना लैबा करमायना खनगनी करी तौगनी गाइन तंबीबा अदु नतना कोइदे वांगांगबा तमनना बे स्कूल लैते अदुगा वाखल चकर माइन खनगनी आगे पुनिंग लोक्सिंग थोना असी करमायना हापकनी हाइबसे खोइदि तमनना ट्रेनिंग लेतेबा चुमनागे लेनिनना आरके लेनिनना पुनिंग लोक्सिंग लोंगाइना बा क्लास अमा हांगी मागे कनम तरे ओजा सुनोमा वाम तंगांग मागे कनम तरे ओजा सुनोमा वाम तंगांग बि योगा नंगांगुबा अखोइना ट्रेन तो योगा नंगांगुबा अखोइना ट्रेन तौजबा थिरेरगा आई करमायना nganggani kali togani sigum area ma dai karmai khallaga afaba wakhal ma karmai puthokani karmai mayam da bhap ta hangani haibe se koina khallaga tawjaba se koina khallaga tawjaba na chana tamna na bagi adu me ki source ta leiteba aduna lo chalakpada be man number tension bal warabra aduna adu lo chalakpada asumba debating competition che laipa ki oibe suda drakki tawbusi su yam phare ayang se tang talukta bisenpur da su tawuni manipuri isu se economy gi oiba achin thon bani ga haibana chingba aduna nokhoina chu leipa ki oiba lo gi oiba matang da chu hojiki sachon na se manipur sarkar na sachon topum thokpachi tawdre natraga tawi chapchana haibana chingma chi ju debate puthore eraga debater singduna logi kangbu da akhang heida hangeraga maya mangla thammaga madusu makhalamagi service oyaba aduna mafum khalachi hairaga adugumba masigi debating competition sigi losalakpada prize distribution tauna ba nang na dum lauthogera
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤ 1 2 3 4 시라 first second third ani leba ko sa aduga sida double double loi satleba se fourth su ani fifth su ani sixth amma seventh acha acha eighth ahum hoi loisilakpasida ngasigi prize winner se first prize second prize third prize third sida ani chatle ani se dum agi discussion le ro ani do dum yen thokna ro ko third prize da noi mamai diga hana haina daina third prize ge ani subige amma thokchom roshan singh mana out of 300 cham number cham jaja hongi chohum dagi mana 197 phangi ani suba third position sina sinam rafi khulakpam ja ing sai khan garamni asi so thar ki ani suba ma oire aduna rafi khulakpam 197 phangi ma so aduga ha chesa second position da Muhammad Talha kareba Talha Bhuiya sai Talha Bhuiya do Talha Bhuiya na 198 phangi out of 300 aduga first day kana oirang bani si ma hangnab dai na Muhammad Irshad Ali mana 199 phangi aduga consolation do di yawulo na mag natro fourth so Laisram Sana Jauba 196 phangi Sana Tombe Laisram Masu 196 thangi ani sina fourth position ni fifth position jo ani ni Renedi Poret Chabam Asisu 194 aduga Haubijam Formula 194 ani sina fifth position sixth position da so sixth position da amatani Hijam Pritam Maite 190 phangi aduga Maibam Rabish Khan 189 sina 7 position haitare 189 jo humari yaurin he Maisnam Chana Tombi Chanu adi Prinsika Wangkai Mayom adi Rice Kulakpam ha achuna 7% da 1 2 3 4 moi mari polap taraba adege namairapam Rikesh sina 8 position jo ahum mari ni koijam chingkai nganbi ne adege Chandham Juliane Kundrakpam Laijane 8% da mi mari aduga 9% da Muhammad Sharif 179 aduga 10% da Langamba Yumnam machu 198 asi phange adu ai di swaidal lochalaga prize pina bator ngasi pangthok seriba debating competition asigi first day gina koi 10 position bakki koi sarna lauthopi khre adubo ngasi makong mathang tariba koi gi mahiroi singasi prize distribution de koi gi Manipur Youth and Students Union Maisugi ahum suba mapu kuman numit November gitang taraganipan press club mafam masimukta da koi pije gani dona lingbirak liba mahiroi khwai puda makna prize distribution thoram Maisugi Foundation Day da saruk yabina pasunolok na khanghan seri lengbirak liba khudima pusu han han khurum seri